Timia 2 months 2 weeks na me yese na de na ekọ esre so be bia me maame mo wo no timiko na me se mama yesi akwa no yare se yo odidi anu ofe Akoma F87.9 Kumasi ti ye na duro fo boy se on face camera osimini bi on face camera osimini bi na me so de na sa time nyina no o ka me ni bi ni se na ye oni oba na na ewo ho no ba me de na me de minim se e oni oba na ewo ho no ti one day bi na me yese me ko fa akra no weighing card akọ hospital kwa we no ena me koye me bo pon mu banko we mfi we na na mpabwa nso bu kwan na na ntemi asa me kan pon chin say me de se wo mfi me dia me kofi ba na no de ni se me kan se me kofi ni se me de me kofi ti me fa mpoma na chi ba na chi kofi mpoma no ti kofi ho no ena me hu se oni oba e dan paso a o mo dan tera me tie me se a cha Mama tell me say like omoda tell mama tell me say on na do ba no so na be sheet eku omo na mpoma no so no ma bi tell mama tell me say shoko nti say na wo yenti na ye frewa wo fi no nka say bring scan bi emi na me de me ba me ye hye me ba be fa de na ye de akọ to tamale free mpoma na chi ko efie no ayi no ti we bi epona na me hu gana me se ma na na wo yesa na so sister me patcho satan no asese me ntai we so sister me sro me patcho na me se me de mama ni ntokwa me remember yo hwe so na se ope nti wo de ko na me de mu ni asem ti wana me se ahwe kwa de na wo yesa nti we ntira me frɛ se bron chronic scar won bra wo so me ni bi ntu ni bi na wo di scar it tiana wo yesi na me de ma so na so na mko gina abonte na me frɛ me maame na maame ka sɛ ti na me su kra na se me mbrefie maame nka ne hye ti anu ko dade to so ye no enso so me ko se me kwa fa de me ko ye nso so a oni the same girl na ne hye dem na ne de na ye wia oni girl na ne hye dem na se me bo pono ma no fi ebo ma to bie pono awo ne girl na ne sanso hye dem aton su ko pie su san ni no ne girl na ne hye dem no na se ma me nti sa na wotie ene wa ka hwe bo na san ka chen se krasi ni ba pe den wa me no netia na se a hwe ko nti wa ni wu ho kakra wa na girl no of fun and champion again koye te wana ba ni se wo pe den bi na se a enti ade mi no kwa asem nya magude ma se me fa de mi kwa asem ba wa na oyi mi nya magu abontene na ye awia na me ko gina ba bi na no so me frɛ me maame na me su sana maame se me ntwɛn no oba ti me maame ba e no ye se me de awia abonti ma ni nya kakra ti maame tina wa ba no de oyi mi nya ma no egu abonti no odwa no koye ti me maame tina me nkyɛn a nti ba 4-5 na ko fa taxi ne be se sa me nya ma no gum na de yeden ye de ba fie anti on hwankura ni biem sikamba hwemba ti me papa nso so ba pension no ba na obae ona me maame na eda no obepe dan wa ha dan ma na sisi mu e di ama me na metimu a sisi no sikamba me papa ni twa me be school fees boy me fi me papa ni twa me be school fees ye bibia nkwa na di mu ni bibia me papa e na ye bibia na odi ma me ti one day na member papa mutina zanka sa dada bo obu me pasia abentina mu mame enko no hono mame imi nko ka bibi fan kire no wayi nani saa nto didi ankra ni didi na papa si nyame baye na mame se enko hono ko no de bibi ko bawa na mse chukodo ontimi mprane mama mame enko na mame si mame enko tibe kra me ko no na me mame mo ka jemse mame enko bae omude na omu se me ko time kwa atonzu na esi watu efi baby owo no akwotena stadium nipa okache me so kire me say baby na me sister tino e wona say wakwa akwotena na me say ho di minim hono se wona me ko ye kwasiada me ko hono na me go pe first week na second week me bo mu ba akumienu de to so nyensa wanfi ti maame bi e na ye se maame bra ti maame bi ko na maame ye sa da na me chie mu sa le chie maame no se e na ono me ko na wakwa okwa me no me ko dia ebia obebie gate ni de yede e dia maame ti maame ni ye ko na maame ni nya akọ ase nko ma odi na ewa ana me ka se ma we da mesrew me jaba ketwa ofin ti me penentem amako ti me sa akọ ye mbo mu 1-2
afedo bi ye no nso krasi ni ba peden wa ha and I'm saying that my man and Tokwa Yampech and Marco Troy exams. In training printing fee, so Miss Sky Yampech or the Weko school or se communubi. Or se quantum such a course and communist count. No more white general rights who can make sick quine on honor. To me, 2 million who a mono, a guma, 2 pampine, with 2 men, I'm saying who gain. And I'm saying to one of us say dinner, she sounds so dinner behind us into one shining manner, or didn't see Kama Woodin and say, yeah, mouth, get an idea when you and one cassa, or to what do to buy no as a call the pedal and say, crossing ba. Obe pede wa hanu se na mse menko 2 years kama wose minibi ti mbusa ne to aso 3 times wose kwa minibi bebe apodi fanako na mse sa ti nso na abufuo ba ne mu abufuo ena ba ne mu na me yes ti me so ancho na nkoto kosua mienu ena me de ba ena mse so wusu ni bi dia ena akola ndi dia wonso panyini wonso wondidi if it is say mo na na is kana wodi akwakoto ena wonu ane ge na idea de Timia na me frame krom nsu na me kaze so woni na uyis kama oba abla wo baba usika mba se akra no emfanto aduane ndi ana uyis ka de mabema awa abra wo baba ma usika mba se akra no emfanto aduane ndi ana wawu mu nsu uyis ka obotom ase woni bidia ena woni di na omanso adidi wawu mu nsu uyis ka obotom de to aduane dia na mdi krom nsu no ebo ni gia Assembly si Sunday nti Monday na ne maame ba hono ne maame ne ba hono obebu saye say me ba ya ofre me asem say na waka chem na me ne duabo nti na me ba ye enkura ne hwemu nti na me na say no ya nti na da won hwe nkura ni na obi anu otu ni na asi ase eduano nti na wo ba ye ti aso maame ne baka say eduano me de den na ebo eduano msi kosua na se abrofu kosua no say abrofu kosua de enye adwuma te say asante kosua sana maame no e kan no osanso ka say say the girl no ne ba neti no e girl ne na hwe ne ba no enya ne ba ne na hwe girl no sana maame no e ka chere mtimi kura na mi ho maame ne sente no ya so baba na so obidi bidi na nti e be ya wode se girl ne na hwe ne de ne sika wa bo anu gwa na fa ma me hwe nkura na me papa ne twa akra school fees uyi mi ne magwa abontin wa anko hande ya mame tete nya sreso ni atonsu mi free sreso ya nenti enye fa nenti na nkamenko nkame kwan wa tinka he fa nenti no ya nkamenko maame le sanzo ka kire me se enti sanka me won kura no na nka ne papa eni wa na se papa ne dwane a tinka nya me na nka me hwe nkuro no ana mi se mo ya na se we de onwa ne ye wo stadium ha ya onwa ne ye we so de ni hono a wo stadium ha no se he ya me kura ne te se ya so de moto be chemot esre so ko puto ja ne bra hono pa obi timi mo me ka jam se gift me ho ko kwan so me se me de yo me de matin tem ni no obi mte wa sam de nyamasem ti Tuesday Wednesday Thursday na maame ne ba ne ba ne ko odan hene mesre so papa na o kom nsu ne ko no na ekire mo kire no ana papa ne ye se dwane de benya be ma ne fiti se osebuo na wode adum na nkra na won san so enhwe wo mo no enti yenye hu bibi ntente na dwane nye den emfiwo na papa ne ye so onfa snap mienu akoko mienu ni 8 million ento so ne modani dwane na mo Jesus so yo mo ko na ekire mo be den da Saturday omo beba o ma mba Saturday na mama o ma tena duane ho ma se 1 month aba da yan so am so fa boy no ho so na nye ebi te say be so da ye ebi o no mo a na ne ma mo di sun aba ne ho no mo abena be de ya wa ya wo da ho ba ko so me san so da ni ade da be ma bi bat me hu be ma ko ni ba ko so me so da inde na me bra oye na osi gift me kan sema ase wuti na mse bra ko fimpa twan na ose hwede o mane papa ya woda ehono na ndra enani 2 days kura na misini ma ofie papa bi aye no ho se minum so ebodemi osesen so ye enani pa ofie oba no so na me ba oba so ye sana mse mpatron to na se me ma ne 5 cedi mfanya ade na mse ye da mini 5 cedi sika aka mo hwan 1 cedi da me fridge so me kwa na me pe 50 pesos asoso a me de be top pampers aboketwa no na mse da mini bi na so na 5 cedi ko top na mse pa no de me wo half da na me fa no ma na me fa 1 cedi no enka no na so da bi ompe
Tewara papa ne wosu ne ti say no ko ente eche na obai na so wonum ka say de pa fasa akọ na okoye ti mi no so say kwa me kire mu kire papa no de okom ye nso na say ye kro mu nso na emi say bia obayi no ho ade ye de me kra ampese boy no ebewu aha nti no omo ye bibisa e de a kire me no ti ma me pa cho me ba ya me de bedam monka nche boy no na busuafo na omo mbeka dwane ho asem na ye nane mfiri ho no na da ya mtoto fa no ho no nye na nkura no so hye no omma mehwe ne ma me de me nu ni asem bia nu ni asem bia da ba na behwe omma menje wo hye me nu ni asem omma na first class o de ba na me afa behwe omma no se week bia nkura no ye nenu panini ko squad da bia 20 cedis me nya obetine fie Timisiren me baya na msimpa cho me de bedamu na misiremo monke bi mame me pamcho pa. Okay, me pacho bra wo ya be mane mame be fi so be hwenkura no asembisi yo ho. Me pacho me wo ya be mane mame be fi no. Oba ya akra ne da ho no masem okan ne senti abena akra wo se hwan. Ela misi wo se part ne fi ye ni nua panyin odi na. Our Rabbi One TV or Sacrum TV and a Fay Papabi TV, Facebook Live Yedem Akoma 87.9, YouTube Akoma FM 87.9, Information Center Zudonwa and a ratio one more F5 Jumadianum Adipa Information Center Ewokochi Sanso and OPD Radio Ghana Su UK one may be a day atum Free FM Ewo Techima one so we are brave one may be a mupa and my shadow one and a Eshe Etienne Akoma Nsem fan club for Yadamwa say Brano should say ya a not just any link in one my share a share no bibia as so to me and ya be a share now one man ya be so etie Information Center Zudonwa a ray more fire Jumadiano salon ahodo ene ba bia wo bia wo fa Akoma Nsem ne koso aka senya me onhiraw me din ade ama Serwaa Sarpong metram ade ama mama kos nyame onka ho e wo ba bia wo bia abadwafo nyina so aye krado e wa ha na na kria koko vim otemensa benkum so avim no woguso a epia ede ma me na yire e wa ha sanso so na evangelist Samuel Mensam eso e wa ha no ma Pastor Julius Anabam eso so e kan ye ho na producer champion producer ye Ishmael Haywood ono na programming e ho konkon Frede nyina da wote e de amayen ye ne nua ba bi e be hyase na ya twenkomo Akoma Nsem dwumade som Akoma 87.9 FM obapa akwaba ye nua star vim ye nua udin me paachum di kreza senso edi obi ade dumme ya Aisha okay ufre hina bae ifa asante fijase okay dia na donam me paachum me ne abrante bitine fen Joseph Ade 2021 na kwanya nam so ma me hu ni me ware 2024 ana ware ni ku 2025 etimi ma adwesa ware pa de me ware piu etimi ne madam fo ba ko efe ni Lydia onu so afijase ba na ewo afijase senieja etimi onu na madam fo ne frɛ me ne na di agofli enkwala ase me ne kwa asori me ne ko school me class me etimi ka se danfo nua etimi onu na madam fo ne frɛ me ano se Aisha madam fo so afijase ano se abranti bia me ne wa no se opo ba ware ana msi Lydia me da ware pa fe na ware die ano se ade nso fa wa no agya nso no msi da bi menyim mu ba bia nso me ware sese ano se da bi Aisha boy na me kana asam de woye kwhye ma obehwew ana msi da bi me ware eti madam fo ne me kasai ana msi me ware eti madam fo ne kan ya ana msi akoso ya ware mu mpa de eti boy no nso no ne Joseph Ade ndodo na afa na loso ba edi dodo de fe ne kwakwata ne nickname de loso eti boy no ko madam fo se boy no so ha no ba obia o de Lydia pa obama me nware na nyam se do fati eje sa no madam fo na se wunua bi ebeye ti pa obama me nware eti madam fo no se boy no di gu ne so san se won pa obama no ana madam fo no so de ahomete ba ma na se de medi kan ye no eti wa kan ye no ana mso de Lydia se obetimi aboa me na se me wonya me kwama because medical wari 2014 my yaye fro wedding ama ye fo na 2015 eti me wari bi na madam fo ne me kan ya se boy no obeboa me ana msuyo
eti boy ni ko fie onum ekokwaje me number August wona me kasai bese na otwim you no ebisa me say ma ware ana me si daabi ana me so bisa ne so ono so aware o si daabi ana me bisa obisa me say ma wo ana me say ma wo fo me ba no anya data no anya 4 to 5 years abamu wa ana me so bisa ne say ono no so ba no so no ono so wo no say ya ono so awakla ne wo 9 to 10 years say akwa ne kwa 11 years am so you ono so yo ba eti bisa ne say wona ne yire jai ana o say ya wo mo jai eti ba ne me kasa ne nyambo hu me no so na me ton samena na me fi sene ja ho no ba fi ja se be fan samena eti ba ne me kasa ana me so de waka ma eti ba ne na adwene se sa na tie de a eni o pese ohume na ye hu se de be si faye ana me kire ne se me ba me fi sene ja ho no ba fi ja se be fan samena eti me ba ho ana o see you eja wona me kasa ya eti de no oya no maame me pese me hu se de o si fatie ana me se nya abotre me se me ba fi ja se wo mo mpande na me ba be fan samena ana o see you ti na ye efiada memenda ana o san frem se nyame adoma afija so o se di wodwa kwasiada na me se nyame adoma kwasiada me ba fija so wonom na ma ba be fansa me na so ba ma bi hu sister me kwa sorry wo frem wo so da mo no san na me de me phone klato na ma to blacklist here kwa sorry no ana me san bi mi yi ne number na wo frem na me se fe ni akwa so nti me ba ana ja me koye eti me koye no ana wo yes me do station wa me frem no eti me ko do station wa na me frem na ka chen se ma be fa me ni ma wie ana me chen ba bi am wo se no ne na danfo bi e ba na danfo no nso no Ebeneza omo ba honum na me see you eti mi wo hon ma na Ebeneza ne baaye ana obe frame me se bra no se fe de brata efro ana me see you ana me ne ko be ko hu me se dem si fatie no a me hu so de fatie na se ne ho agem na ni gem ho obe ware me eti be ba fie na be bo me maame amane eti oboni papa din 87.9 ana ni papa no so kra wo so wode obodi bia ti ko mbo me maami ni bodi ni chere me maami na maami ana se me papa kro ofi kro ma anu ofi senye ja ha ana me senye ja honom de se me ko school oba ma anyi no na me ti akra eti me bo papa ni di na maami hunu ye e fe na kwasi ade enti boy no by me na wo frɛ me na mka chere ne se crash me no madi kama wari 2016 2014 ma na wari 20 ama na gu 2016 me mo mpa da wari de to so oba wari me a chance oba hu me maami oba hu maami na se maami ji utu mudi a mini ha bia bi me ne tenaye ana wasi you 28 December ana wona ne papa e ba senye ja honom ba honom no mbesle ma wari e ka che me maami papa ne ka chile me maami se wo pese obese ma wari ma ne ba no e wari na maami ka chile ne so waka ne sa wate na emomo no me nyini ana ne ba ne nsu nyini eti so obe ware me dia na se mi na me to wonom omo de betu me se me ware na ti ma me bisa me ana me se ya me ware no efri honom no me kwa no ho mi ko sini nyama ohun me no na mi kwa misika me didi dwa me kwa na me do fi gas station wa me didi dwa me di misika me didi dwa me kwa ye aduane e de ma no ebu on so chese ensem bebre me didi dwa ko ma no mi sini nyama me koda ho me ba no efia de wan ko school ko di weekends wo honom ana menene ne de sa wo so no so baseni ja honom me ko na me ba wasa adwa minister no ma me 50 cedis bo score 20 cedis na me da lol fe na maba me ni me se kakra enti wo mu na etina obedi be 2 to 3 months ma February mu wo ana aka chile me se wu nyini eti mi nso mi nyini eti yen pe baba ako ne yen fa ntu yentem na awrade ya aduna se me fimu fia wa ye me ho ade ana me su yo mate eti nyinse ne kwa ne mma ana wa wo di pressure si mi so na wo fa ba ko ya duro wo ahotoku na fijase ana ade me ko honum wo kwa ya na wo fa no e ma ya duro ko na me pese me kwa akwaje eti wo di pressure si mi so se me magi aduro no wo ata no wo di pressure si mi so se me magi aduro no ana me kokwaje aduro nti me kokwaje aduro na me ye no na nyinse ne beto mu 3rd May ne beto mu me ba ho di beto wanim be ka chileo e ma akola ka se yo wate me bo me maame amane ma me maame fraud tu wanim ana so yo wate enu amu na me maame achiri ba wuye me maame achiri ba wuye na me nkoho no mu biem ye ni wie sister me jare me ho chese me hu ya me ye miti atwa no ma sisa ye fita me frene so ma miskan ko hospital won fi me maame ti me frɛ no won fi no
etada kwa dem fam sukwa ku wudem so wuni sika me be kwa hospital ma me sika kwa insurance na so ma sika kwa insurance na se me kwa me kura 20 cedis kura be hwe me ma me kan ablantie yi mfi no me so me kan won fi me nti ma me hwe se de me si fe ye na na je se anu odin ana ma me ne sani 50 cedis ma me se me fa kwa na me kwa insurance bi na se me kwa na se na ye ya wada me kwa na se mo me ma me na me be fie na se me kwa kura ampo a na me kwa 20 cedis kwa be hwe me etima wotimi edi me fire kayaka de mo fie me o ma me sika na de timi de amtia frɛ ne papa ka kire ne se kwa ne ba ne de me na mo so no won kan kire ne ba ne se won ma me sika fa kwa hospital esi me ma me sika kwa insurance won ma me sika kwa insurance am ka won fie me ma me afem de atu ne de se so bi a ya re na de mitie me ye do na dwukwa me na de kire me siwon mu si ana ade asa ade ache e do na dwu so ade mitiwon mu si ana ade ache to ma me sika kwa hospital me ka kire papa na nya se papa bi an kan kire mti ha me te ka kire papa na se no kan kire ne ba ne se me so yin se no makora mabre etu ko yin se no na menya kwan na me ko di pa hwe me ba sa se sika kura me di dwa no se me sika nyina ya ahye o ma me sika so ni dwa yin se ne beto me ka kire ne se kwa ko se asam na yin se ya ban akwaya sika ana me se me sika kura me nyina so kofom ti sa na tie de ma me bi kakra na me fa nka me sika no na me fa ni dwa na se wa nya bi ama me me kura ba ko so kura ba ko e bi ba betom na ye nyina ya fa mo ba me kan ka banten ka kire me se woni bi no won ko wia eti metina se a no won fi me ti ma me dis kan ma me kwakwa insurance no ehwa no me kura ma me 50 cedis ko twa scan 35 cedis was afijazi senior ja hospital eti me di bisu ya lalo fe ko me ko du won mbusa me se ma insurance ni pe na me so 2014 na me ko ye ebie ana me se sa na cheje na me twa 10 cedis ti me fa 10 cedis ma na me so kura me nyina so asa eti mi dion mu se ya me bomba ni se na mi zuti mai bia me kwato insurance wono anu wase mi ton sam na me ni yiri didwa anu wase sam na ra aden ana me se me yare na wase me kura me hu kura me ti so yare pa na me se mba ba insurance so mo se me fa 10 cedis me nya ti me se ko na ti mai no etu ni boto na ma me 10 cedis no ana me de kwa insurance no me free one na me call ni sister me so no odi me kwa chia ne wo fa ana ne wofa ba ko ma ya do no ana ne wofa ba ko na ni sister ba ko fe ko fa bna wa hu to kuro mu wonom wode me ko chia no eti ni phone na me ko fa bra no wo na me ko tu no nim kan sama ne nya ne ye me nyina de kire no ni sister ne ka kire me sa wate one ne be kasa ma nti wo hwi biem ana me tu wonom wo eti ni phone ba ya wode na dwofi de na me gye me ho enyi na me maame eya no wose da bi fre ko tamam na me frɛ ne ma no me friend man was kwa ku said e ahye ye na anu odin se maniskan ko hospital se okotwa stand no 4 months ni maniskan ko hospital unya bi fama no se mama kola ni sika mana kwa insurance man bi nsu kwa insurance asa eti me slow se de wo ye no anu odin man hwe ya mehwere ma de eti mama na ko hospital eti mama na ko na ofre mama na wasi yo mama me ma ne nko eti sister bi wo future efe na wo na abo na do 10 to 11 eti na me so me baba mu a me so me mama me baba mu an kwa na wa fi senior ja wono na me ba na da na me hu so ja kwala no e de me akọ ona ko fra wo no ka che so osra me a o me fam na fam ko hospital na wo me fam na de me ko ye kwa hu ka kosi 100 cedis ana me ka chira wo ni say I was say me ka say me boko kwata ma ne say na ko say boy no won fi me o ma me sika no the sign na tie de ene ne nkasa na me friend no ne kasa he na ya wada efia da me da kwasi ada na oba no man 50 cedis mienu ana me de ko ma awu no ana watenetena ho no mo ana o sorry na obese no okokoro wa ma miska ka chenzo diska na be send me wa ma miska no wokoye eti 4 months na e ba sa no minya 5 months ana ogina me suwa de ana wo ma me nchen ana oba ma ba wa se me ba be ware ana wo ma me nchen e wo so oba me nchen ma me gugu so ni ade eti boy ni depression gina me so ama me so me ko na me nyema ya fi be si me nyema ma me me dem mo aye basa be prepare me dem ma me ana me de ba me de ba ko school am ko me ko si nyema ya aduane ene ne dai ni ko nyema ni se me ne dai no so we ni so na me na ba me de na ma adwene me se eye wo ni oba ni ba ma hia wo ma so be nso timi ba sister nso timi gu mi 5 months no me call hospital one month so no 4 months am ko chas come here say sem ko insurance me family hospital tim de kwaye no
me call hospital me call Benada me call na the pressure sin so na me call to me yes 6 months me say me trust count me call born na mane between hospital no me friend ka chance kwaku me call hospital and tell me 6 months me trust count was you mate me said Africa me call fi just ko born na mane was you mate me call one man couple na me die na nso ba kwa me say born na mane was you mate Ebeka 4 days am ko me born na mane e did 3 days me born na mane ade be chia me kono so me say me born na mane me friend boy ni di ma tem papa ka chele me say odi wa tem so ai den wo sim oni sika woni sika odi ma na kwa ye insurance e dey ko hospital one na adwuma ko ye no onye mesi ni so ko na nkwala o adwuma ko ye so because woni sika ndi ese woni wa tem na dey porte no ka chele wa hu ni se na ya tani wo ka chele me say oni sika adwuma ko ye no wonye sika no onye bia me da ko hospital one ana say and the sense here if you dey when you say beto me say sabra me say me sika se me fa ko say sika ko me nyina ahye na me sika wusu wuni bi wase na ni bi mi konkon wia na mse hwe kwa de me nam so no kwa afide anu ode wa ya ma na funo me afide ma branyi se ne kono yima me wase na se start na me ka chile won wan fi me ana mse wa ya ade na chesa wupe mwowo wan eti mi kwa assessment system and man trust scan no wusu me nsia na ka se nkonko yin nse ne ma se mama da me ma branyi se na me jare okay enu kura po no me call hospital one no na me call na obetwa 100 cedis no ne kwasi ada me sami jare me koi me koi a mo hwe me na mo se pressure koso no dodo eto mo di nyabi atenti a na odo nam no na mo se sia ka odi ahometie ko yin nsa me ka chen safi do ko yin nsa me to me se sa 5 months no so me kwa ko no mo no wa ye mbibi sa okay eti me koi eti ye no se an minisika ana me su yo mate enti hon ba ni di matem ka chile me se adan Ghana hanum se ye ma se wo so ba bia nyima boso me bia ko hospital enya mra na me de medical aminya na me so wa ya ade ese de woodi no nya na mo mi wo ba wa ro ba foforo what for asen fa free me so kwa de nkwa no oba afu na me se me da se me oba afu kam se kam fa ba ma afu te so e no kam so me ka bi chile no anadwo be se 4 to 5 on friend say enya me ko ofle me say I have no wanya skate me ko hospital na me na 4 to 5 minutes said midwife be no etinya me ya me cho ade chi no pass state of me ka chem sem kwa ma boa no na ni TV asen to da kwa koji TV na be bone down ana me su wa ya ade ana me friend papa boa na mane ka chem so kan chem ba ne say e kwen wode me nam no anu wode say ye ni nua ba bi no bi de nam so a e ka papa no wampene na de abubo ba no e bi be fa papa no ana bi so fa ne ba no san se me no mitimi ba bi no ne ba no si mu pampa ba fie be sele ma ware ye eti no ka san che ne ba no eti wonu musu ma mi bu fu ma ne je phone no ka che papa ne say klache ye jo bi ade ye ni yi ye ni obi ade ye enfa nsai no ade na wasa wo ye sa timi mom de kwa de me ba nam so de wo be hia me court e kwa no Fred ba na ka che say me si me boni dua ama de papa ni ma me so be hia ne court eti sa na ye ka de ne wo so mo hwe ye nim ana misiyo enti 6 months na no se kan ko twa scan na ka wo ko twa ya ko mbe hunu ni aye man kwa ko 27 enti mi 6 months no funa peja pa ti 7 months no funa ejo 6 to 7 months no we so 2 weeks no ko 7 months no funa ejo eti bi de baba mu e ko school na mi share midwife ana mi sister Nora manya 7 months na so mo funa ejo na ejo ana sister Grace e ka cho 6 months me twa scan oba so ma me twa eti na tie de ne ko twa scan no ana me frɛ brata na mbo amane sɛ kwa mo se me twa scan no wasi miniska ana me siyo na me a me pɛ 70 cedis na me de ko ye na me ko twa scan no me ko twa ya no me da ya o mu de ade sisi me yam san sisters ye ntia kola ne ho me na den ana me sanete de me sa ko twa scan na sisters se me betena ase no ma gina me ho agina o mu scan no o mu twa na I read ko obi amanya 7 months no na sa read ko 2 months 2 weeks nyabotre wa onim se wa fa nyinsan ya wo calculate a 7 months wanya boso menso wo sa ko twa scan no na sa te ko na chi 2 months 2 weeks eti woni je mu be no mde ma wo eti won me ye no mo say sister ye huru ne ma bia ni so ase wafunu afero nya 2 months 2 weeks na sister no ran jono se da bi ni 7 months mu na wewe andam se da bi sa na te de ne be ma refer letter ma da ko afijase eti se letter no be ma me na chile se nkola na no me twins okay
Okay. Eto mo di ma na me kwa. Grace uba ho meso kakra de she high Akoma 87.9 FM. Afei ene anuanu bonua TV fo. Wa modien atoma no ti wetumi akan ho na ya to ankoma no so e de afiri ho. Yani Grace Asenso Aisha ene atwe nkoma wo free afijase ene ba ye na wode be ma wone na nyinsen ama emu nsem bebre ni dindi Joseph Ade ene wode ne ba ha kire mo se wono Grace no wadi ka kwa wade afi ba ko pepepe antentam ena wade ni guye emu a na obi di be ma Joseph ho danse e de kire no se woye etina kwa akosahwe se bia Grace anaso se be ma no Joseph bebo no a na so Grace ko wura mo no kire se e hawa Joseph Ade ede ne nammo no kwasem ye eni nyan pa ema wonyinse ye no wodrum fifi be se bosumi nsia ne de ahometi anu odnammo ye wa no odnammo no enka wode ahometi akura ekwa nyinse no atogu ye dru ba bia wo kire no se wono wonyinse ye no e calculate a enka wanya bosome nso ne kakra enka wo ko bosome enwotwe na eso so wo kotwa scan no na sa tiasa na chikura akọwie be se bosome mienu ene kakra bosome miesa kura wonya nyaye eno nti referral letter nyina apiemu a chese nsem no ba bia epempem kono eye so wakan ho am ye de nkomo no eto so nti Grace to aso efa free ba bia wo kotwa scan no na scan se wanya bosome mienu a ye refer wo se fakọ kese mo no to aso free ho ema ye free pa cho mo de letter ne maame e maame de koy me koy na me de ko maternity wono mo no ana mo de letter no mo tia no mo sister e dey ase na me se manyin se 7 months ni anu wo mo se da bi letter no so kire se nya 7 months na wo pa kire se akwala wawu na you se calculate kwa na wo ye be 2 months okay na e dey be pa sister e dey be nti ye beto aso na uhwe won sa ba bia wanyinsan bia no egitum se efiri busumi num ekọ no wote sakura de keka na mete na wote sister na mete okay empokura me fu kaya na me ko hospital hono mete so o keka nti hono me se da bi mat tate na mete ba na mi tante no se first no e je mi sister da bi me ba nyina mete no so da bi nyinsan no no anu se ti e de be pa na e ma hu se wo fu no bibi sesem so minya na mafune te kwa foma fe so me posa manya manya ye se kokokoko sister ba ko no se da bi ayi omu ye mienu omu awu ana mi se da bi sister okay ana mi se da bi ante sana mi se to be kwa twa stand ana mi se ai to mi so kwa twa stand 40 cedis mi ko twa na je asa show se sa na asie ana me frɛ boy no na me boy na manager se na asie ene oba honom obedru anyo me ko hospital by 11 o'clock obedru on be se 3 to 4 obai na je so mu gina me so mu di nsuo ni ade egina me so ana ja ombai mu ne nuo di omu yie mi bi papa me ko hobna da ya wada na dwo ana ba sister na omu atete nkura na wo atete ka ye atete wo me yem okay and this sister ba ko bi sa me so wudi ndi se na me so di Grace was wudi no ho na mo se na adoma mpa nya doma nka nkura tafo be wo atete ka ye na de nam kura na wonim sese na ekoso ena ye den and this sister ba ne sa no ana ga etimi maka se 7 months with day 1 ekwo 7 months a cow boy ye DNC ekwoye okay e ho no mo kura mpo mo ye no sister by midwife ba ko ka che sister bra se de mo jesi fa free wo yele ho no nyame ya odoma da sene mane mfa ne homla mekire ana osi you ana ekoye ye koye a ebeka 4 days ama na otwe na ba so no ana me first kwaku omusi nyame ya adoma ya wada me mfa me wo mekire o micro insurance etu de ma me fe na me mfa nko na me de mo kwa kire de enko so bia wasi mi bi na ne papa nso o maji asase bose ne je ho si dan ma ne papa etiri papa eni ni mianom eni wekes ni base ne je ho ti no wo kura wo frɛ me ka kire me se me ho odin a me mra me no aduani bi e ma o papa mo ana me call ya me kwa na bante ni me ko ma ne papa kwa ka asem kwa sesem na wudie no wo ya me bo wo sum tim da bu fo kura twifa ni papa ne so ni papa ne frɛ me a e pa me chewa so wo sele me de me no aduani ma no ne be kasa ana ja me no aduani ni wieye ana ja me no aduani ne ko nti e ba se me kwa obi bi sa me se ne to obi a wanyem mu wo fuo piafe na enam da se ne jakro mo se na no maduro ayi to agu afi na boy ne so fe me ana wakum me ma ana wa kese wakum me ma ana wonu maduro afi na ma
the beer boy ni ene the intro kwa kache me maame se me kwa no mo sin kwala ba koda ba akoso eti ba ko wu ana card oda so nti 7 months ni ye fast ba de ko mu yi ba ko no e ma na ka to bia frɛ me sa na na me ka mo bia bu se na sa na me ka ana afa se da na boy ndi pressure simi so ni ade anu nti no ase ya no kum ne ma nu aduro e fa yin kwasi na me ka so onyin nse na wanyi ni nti no ana ma nu aduro ti ma me frɛ madam fo ba ko go so e wa akra na so go so e ekoya mi kunu de me na mu na ni kwa se ne do so eti sheda ya ho se midwife no nani mi kunu nkasa mi kunu na ba ma nani nkasa se ma nu mu aduro na mu na ba ko da ba ko so ana ba ko eyeye ewu asa na abato aso afiri wadamfo no ho no ebra ukọ hospital ho na omuka che ose enkura na free mu wo yem no wo ma nche wade kodi a wo ma nche ma de kodi potin ye mi kwa bi mi mu mentation eja na mi twitwa mi twja na ton mi sika na hye nti na mi twja mi se da nya adwuma potin bi a chese echese be wako fa sense no mti ko na me dwini wona me hunu nye nti ko fa asasem no e de baaye okay eti mama dan funu se da fra mi kunu ne ka chese on kan chese se na ba ko da ba ko so e de nti na wa ma ukunu se de wa wo fra no no anko hospital ho anko je nchire mu na mfi ho a o ma wadan fu mom na eye ne ho se midwife de me na me pese me ye ne se me ka chese ne se onu ne esi me no mu aduro wanu ne time be osi me no mu na me se me no mu be me kan kwa lafu de one ko 6 to 7 months na no mu aduro afa na wani me na me se wo hwe na se won ti ase a buku ni kura me so me no aduro ko ma twere buku ko school ene sanete de ene ajubuku na yanko ho na se me no aduro a o me ka still na osi me no aduro okay wow ana ma me so me fila madam fo no ese woni ne nkasa se bia ma no aduro na momo no na ba ko da ba ko so ana ba ko 87.9 eti ajama yeti wono me se me ni se bibi wono aduro na fa me eti ba se ye nyina ye hu mistake ye ne start na ase nyina mu hu mistake amoye ye wono ni mistake ni e de ne ni so no woni sika ana so mistake ye de ana me so mi hu se me so mi libi eti afede no monye skani bi sala mo ni skanti na wade ni guye anase na mo ntimi ni tia wansi na mo ntimi ho ase enti afede skani bai e ma mo ba ka no maaye ebesi ne okay ana ja mene ne ti wono mu a eti sister misi ka me didi dwa ahye sika no come 1000 cedis if I say yourself the one to mu mitini ko hospital mi was sky receipt ni mama list ni mama de koto ne den ma sa ma sha kwa koto me den won fi mi na mtoto hospital ni emanyina eni fie ni emanyina na mtoto ma ade nyina boy ni 1000 ni misika na mbi yes ade ni nyina eti ni se fofra saba we ni nyina chire no wote bo ho ase na chi no na nyame ya adom fofra ba okay yanto aso e fofra saba eti se wote wonyam 4 months wonyam na ati we ba chan oh sa ba chan peja mo na me hwade Akoma FM wonyam na wote we boso me nai ni 2018 wow eti wo ye obi a wonni se a wonni afukura ho anasa wenkwana tisa nti we do akọ hospital no bibia ye intact we ni kra me kwa hospital bosume na won kwa hospital adentia da e ba ye ne se we se no so no my sister me ma e ba san me ma me ye se no kra ni me anim me ma me ye se e kwa boy ne de ma fa so no me de me se me ka no kra me kum kra munkume me ma me ye se kwaya boy ne de ma fa so no sama ntrase amana ma ye me ho ade a nasim sa ko fa foforo bade a eni wo ni machi ayi Joseph asem ya ne gusu Joseph asem na wo kasanya sa o se mi kunu ntimi sa at point ne bia onye ne wo pie mu ana bibia ma kokoko bia ma ni hunu se bia ma me ka che so ma ya omna no me bokoko se oba me ho ade pre ko mpokura apo no oba ka che me maame efro ka ba fija se be bo oba ka che maame se oba ba me ho ade etimi maame enkwanko bo me ebusa me wo fam de omo bagie e wo fija se ya e maame fro ka ba fija se be bo me wo fam mama ne me wo fam ka se wo mo de so mo ka so mo beje boy ne 1000 krampo a tan se ene wi ase ayede ana me so baba me wa de me ni bi enu kwa na kwa kwatenti no o ntimi nyini sika bia e boro so ezo nyina mu no wa ama okay ana ni nsia bantafo ana mentebe ho ase ni ade mantafo na besinko ana se de mo ate mo ho ase ana foforo asaba ana nya bosume nai etidi enti ni etia me pa acho wo
we say no 28 March no me ma me kwa Accra me sister me na chimienu awo me ma me kwa Accra eti boy me na na tie hwe me mpokura me sika kura ampo na me sika de baba me se me fanta duane ni no me de aduane sabot mo boy no o ma me 20 cedis na 10 na oche okay o ma me 20 cedis na da me ma me so se me no de 20 cedis me ma me na se bi a kire na so sa ma me 20 cedis na 20 cedis on fa ma me akosa nwumle 7 no ade ama me ade chia na je se madi maye 20 cedis na madi wasa me ka se so na baba ayi no so me wo the baba ada ma me 50 cedis no obere se me fa bi nto sa me nsi ni niema me fa bi nto duane ni ana me baba mu wa no so no me mani bi ko school na bi so so ruzu ni scan mani bani bi so ko school na anyumre ko pese me sa di 50 cedis ni bi e ya duane mani be di tada ma anya no ene na as nya asam ke to no ne me eti de me ko no ho de me ko no ho bie mu no me ko no ho mu efiada memenda misini ni emanyina me ko ya ni fiera wo honom ana ni fiera ne kra ka sa sister Aisha said the was fire oba ho modin die wo kunu kra ka say wo onya oba no modin but in kwa ka che ne se o ma usika no fa ni dwana kwa menim ne ntia ne boy na ka ana me ka che se ba ta me kra me pese enka busum ye nden se boy ya ma misika fa ni dwa me ni na chi bi so say me ne tre ko 2 years ni wo ma misika enfa ni dwa ana me me ka che ne se o ma misika me ka so ngo ku misika kakra ka mfama me na mo me ka che se o no se 200 cedis kra on fama me na misika me di dwa e ko 1000 ye chire no na nu 200 cedis okay it one se 200 cedis ko on fama me na me mfa ni dwa makan wo se so ya kan ye ni mu nti ama ukunu wo di se adwa na me se wo sumi ko wie pa na so ama misika ne dia ni na be sister what mi ma me ko ba bia o mo je bosia e de me Ghana card e ko to sister ba ko di yanim eso obaji bus me ku ko tanko guarantee na me ko kwaji busia no o ka kire me so obaya me ho ade fo ya me ho ade wia oba na ya kwa kwaji busia no o de mako ba bi mpre ni na boy na ni ma anko diska na ma me eti we se de man ba ya kula no se sa 28 March me ko hon efiada na mva se na enu 28 March me ko ho fiada e ko si ni niama me da ho ko siada eti menene mani nyina ba mi fie na etu afia se ne jawon so ba fidas menene mani nyina ba mi fie eti adwada ena me ho ne ho so edum light ono no so wono no so no se edum light entontom ye de fine na eda eti mo ho no ma na djuba se etu na mu wono me wo me pochim na ne mani ne ba ne ka me ba no ho mo ada mo ho anu oba no bebutu me poch gate so no se ana me den time ya ma woni say light no ya dumu no on say kwala asuka no kwala no so ntontom ba me kwala ntena me ya ma wono no wase an me kura me yam yo den baba be to aduru ana me se me so kura po no makotoleti fra no paisa ana wase an mpa na me bon say enkoya nyinsan na me na de koya nyinsan so nyemu a ede ukotoleti wase an me de me kan na nyinsan ba ko de wudi me fa mu pa na me se de be na me do fa mu ya kasa enfamu se enfamu a wona wodi no famu papa se wo ba menyim de won ko 7 months na nyim sika ekura me kwa ma misika ko hospital da ya kan famu pa de ko di me famu papa se ya kwa 7 months e wo pa ne ma enwe kitwa yi dinu mu ko kana nya bi anom ma misika ko insurance wa ma me nyina wodi kan aka sister se e de na ba no se sister we na ba ye no ablant no ka chile me se ho no ka chile me se awo pa e fe na awo die wane me woda ana musuyo wate na mse mate na woni mse wane me wo ana wo nso no kan chi ai wo ma misika goto adro so mo no ba misunsu mi misika mi nya adwuma ma misika nya adwuma so ma me ana se ya me de me makana msuyo ti ade chi ye adwada benada ana so ama ka kire me se me ne ko ye no me be sa me ne free ni dem no ana me hodo e free ni mu okay ana msuyo mate anyway ni pabone fro sama be sa me nyama free dem na won ka hwe nchila me na me hodo free mu na enkola we nso otokura na me de enkola yi na mu na me de wo mo ba na wanka sa na hwe si na wo sa ho do free ma no wonye bibi ma me hu se me ho ana sister me shati ka me timi ka me di lachi sa me ka me nyimi sa okay ka me nyimi sa enti wo kwada me wo honum
ama 28 March no me hwe sa me hwe me mezi ni mema ana me soma mi sister baba akosa onko no koto akwetimle me akwa nkoto ba ya me check ye na chese positive na me ye aso oh bia mu mienu sister 87.9 Kumasi na so aba adwuma na ye na so aba ana wa na me ye aduane na me ja aduane ni si honom ana me dimi kana me fe na me so won hia me ana me so kwaku ene ni nansa ma beka chile me se nyinse de oni me nyinse biemu awodo ne me woda no na me hoda fu me se de abari ye ne den wo se nya papa wakofo obi die me de baba chile me se wonyam ana me se sa ene yankonye tobi nyenko test wo se se abari se me nya de se de ye ni ebe yi o ana me se me nyinse no nyinse ne pa de minyi etina me baba mu anu yare me se go fe de yare ana me so me ye aduane ntimi ko fie ne makwa hwe no eti mi tisi kwaso nusu di machi etika kama ma refi na mi hia madam fu lady ana o kan me ma no no eni mi kun na wo mo ba na madam fu ni su ana mi busa sa lady haden ana obo madam fu obo girl boy ekwo wo se ne jani din kire mi sa ba so tiare mo ko do so wa kire mi ese wawu ana mi si haden ana wo se din so wonyam ana wa kwa no aduru awu ana mi se kwa ku so ate ana ntu di pressure si mi so mi nkonko mi nu mo do ni no na china me se me nyinyi nseno ene boy ne betena me so eni me disana me se me nyinyi nse ko se me ya aduane we sha de ma nu wadi wadi aduane wi ana o sore no okoye eti efia da mo honu na oba na nyina so me ma de ba no mo honu sister bo 20 cedis kwa pa ne ba no 20 cedis on de ma me efia da mo honu ma na oba ye oba no bla me 20 cedis kwa ku se ma kwa o me honu 20 cedis de ma me enso ma sa de buragu nsuo ma da ma kwa ma bro se fa 2 cedis kwa ya ma buro no na sa me ka chele ana me so yo eti bi da hodi na boy an sure obesa ha me ba ku sa na tie de no so se me nyinyi nsan na ma nyinyi nsan ti bia ahometa afele na nusuro wo ni biem ma afe na sika no wo nse da ma sika no sa bia mu ya pesa wo din komoni si eti boni nyina ha fama ye nyina ne se se nyina ne se nyin se fofura sa ba what the precious mi so ase mi ko yin of me 247 is ko ba me change the queer of how say 247 wow dako anase debia o sori na papa ko ne se adana na aduna mi wo honum wo flame ese eti wo no me fela won fa 11 to 10 to 11 10 to 11 one family cement ya was eti o pa che se me no wonyima na me wako ana na me sa ben was tibi na me 91st cam na me scratch se me misa wusika was ene me catch se me phone se won fa bia mu dia ene fi me ku me fro bia to delete me number free phone so na se family yes ade na sie yes dey see ne se was me ne tia no me fa na chi okay eti yin se na show yem no enya ne dia okay me so me nutina me fa wachi bia me fa wachi me nim be ma foforo bia kan ho afo ka bia so nim be ma one menyam e kan ho okay ana me se o fa me konkon be ma ko na be ma ne na face me thousands na be di no ono no on fa ma de ma me okay enu entina me de ne nam eti esi ano o se nyin se ya nya bosome nan enya ne dia na ya kwa wadwo kra okay ya kwa wadwo eti o se nya ne dia was singing say do nim ba ma oni menyam kan ho obo be ma ne din kire omo be ma ne din omo be ma ko din kan wan ka san so ye sure say ni say ye se we mu mi ti ani e ka mi papa mi hu ne da Joseph Adedia ma nickname na say say me mama da bi ma Joseph nickname bi ni e fa Aloso me pa chan eti yin say ni Aloso dia me pa chan okay if you say e ko iwo no mo no social welfare for one actually wo me say wo hu se menyam because oba menyam me say de hu se menyam hu se wonyam woni me ko twascan am wo mu di tu ma me ne coin June e ko na 2 months 2 weeks 4 days eti Grace ma me san fon ko wachi kakra sade wa wo kan se wo ware ye 2014 eni afi ela wadi no biye 5 October 20 ade ko egwa ware ndie me pese be ko mbe na ade ntina sa bre no enka wo ma ho bre kakra sabe ma no ye ho ade papa ma ifro nyina oye from wa ma ho bre kakra ansa na wo ma kwan ma Aloso asa ba ho me pa jo se 2014 and a good 2015 2015 no kra be ba no kwa me 2017
2017 no no ye hwan ba eno ne de me kwa akra na me nya be ma na me na wo eti waware ni gu ye no wo sa kwa akra ko fa ma okay ti brebe mu na Joseph ade be mu 2021 okay ba chan okay Joseph na hi hello Joseph hello so what menka you're saying that about not telling that right. Court may be a gun of warfare. It is our own thing in terms of management of court. I can order what you call a court. I saw the other 87.9. That's it. Court may be right. Not your person would say, Bama Crowd, Grace winning any say. Okay. Eti Joseph Ade aka Alosho ena yetere kati Grace ma mimi sa wa obiem se ebra wa wade edi nkan ne gu ye no wa konkran ena wasa ko hia be ma foforo ena ne na wo bai eti oba ne nye awade ni mu na onya no eti brebe na eja Alosho ana Joseph Ade wo ba mu 2021 okay ebra wo ba mu no ono na bo an ho ba se wo pese onyin se me pa try yo asemi o ko ti jo ko social welfare for wa bi na just go today Joseph social welfare from Confabinano. What it to woman Ghana has say and Rasa and you were by 20 cities. What it to woman, sir? Who papa before papa born and over catch them say, maybe social welfare, my one man, yet you want to say, a dear Bessie, Ama, Bema wanted that sorry and you say, what catch him, Madame Fulidi, and say. Tio okache madam Fulidi ane se ekwan ni sa ba ko ne fa so sey no sa kwan na be fa so ma we ya sey wo he Joseph a wo ne nante am se de wa wo kasa se bi wunyi mi ye no wani da ho no bra wo hia no ana wo ne twempena no yi 2020 ma wo no wo hia na wa ye krado se wo peba and no ye krado so baba se mi nim ni ntia ama boy no yes me pesa ye di nkomo ni besi ba bi wo hia no a na wa ye krado so no a wo peba on the baby anu oka eti wa nko mama wo ka se wususu se wadi aduro fa wo no ede na besie se be ma wa ready Pastor Julius wo ha be ma wa ready se oba na wonye ma magie ma yo nwa de na afre ata ma mi sa kire se mi ko na mi ni so de na fa mi kire se ko bo modern Fulidi na ma ne se koyo e fa so a enyi se ba ko se sa kwan na be fa so mo ya se anu o sa be jina mi fi sister bna me anu nua bna me na ba kwa me bo mu sa wo mo e sa be jam fi o ka kire me se ekwan yi se ba ko fa so se akwan na be fa so mo ya se no ka mi fie nkonya enu madam Fulidi na ka kire sa na kire se mi nua ni ho na ko wu ba ko na ka ka wuni ni bi wa sian mina me ma yin se le say ye ana we se so sabe je fi musa ebusan se ti yin se na se wuni ni hubi wasi woni ni hubi okay ana me se me tuma ka sa dro na de fa be ko social fe yam kan ni na de chile e ma waji tumu so de dro fa me ba sa woni obada na ensu nyabotre waji tumu se wade dro ne fa wo dro na de fa no ka so wo kwan biem e no sa we no saba ni se we ba no we na so 2 months no man 1,000 da yinse we na beti yinse we ka kire me se ekwan yinse ba ko fa so se ye sa no be fa so me ko o tun me ko wa ye wa sa di me nyama sa da adam so me firi nyama ma no ti da bia no me se no odi nya wo me me firi nyama ma no ana na mo na che se wa ka fo Joseph
ọ̀nà tó ní ìjọ ní sẹ́yà fẹ́ẹ̀fẹ́ hospital wọ́n máa ń kọ́ lè fẹ́ Debi amekase dole ni problem kwasia wasishia meko. Oh Yehowa. Dole ni so problem kwasia wasishia meko because oni ni oro. So obi yasmaba social welfare eneko. Nipa ofiri we person chese oni madwuma na wo ye che wo chese. I know my rights. I know my rights for. Na oni mo right no ye ma antafo ewu kanipa yem. Ani wo right ho. We right no we say ya wo ba ya yin sa ba ya ho no and we right don boy I say mama anya sa ba we right say so we do say bin kwasa say yeah do ba radio so we right say so ka say radio so when passe bu Ghana for mama ebu ma no when say some for Ghana for mama e di chira ma o mo se mo bi akasa we right nka onye mo no ahe no we go hospital kwa say nurse for catch say the mood just too no man san for no ma chere alonso na nyina ho say we no dey ho nyina ho omo ani ho da enye nsa no ho ana ya mu bu ba siasa mo be so just Ghana obi ejini mo nko ani nyansa ale obi ejini o Ghana mo alonso wo no nkofo wo no group no akate group no mo nko ala mo ni nyansa wala ni wata wa ha o ka se ya di wata wa ya di wata sister ya kana sam ya se usu chi mbi ntia mo je tu je na ehia sesa he no mba so be he no o fre ya se menka sam ya adwuma ya fre na kokutwa so woni nyansa woni no right ene wo court ya nko court man patrol na mba to tema woni ko na court jina he woni le kwa da ni se na court ade na bo pese mu ni pakwasia na mo se ni pa life na mo de ade na do shed ni adan also me kan ko achiro sa wa nya dia sesa wo ye de bia me catch me ba se atifo 87 mo ya nyansafo sister yin se ma o kan me ba na me catch so say dodo eti e Serwaa no wafa because ni pe biwa sebi o ye right in his thinking ah me catch say manyin se mo jetu entafo mi mu a atitia ka o ye mi akọ DNC mo jetu na me hwe me mfa ho akika se de o kika se na akora me se nyamia obi wo be sa enti bi ma no kure bi wo ba bi a yin ni ma ono no o twa so enti chim na sabi ya tifo 18 years oh aso say ka sa no boa me bia ba se man ka sa bia ye be do su ko me man be ba ye mu sa na ntesa e ya mu akonya say alonso chim chire ye wo so kasa na won kasa bia afedi o pa se ma kasa ya du atema ye dia le ka ye che adi atem alonso ye ko ye nkasa abajafo bia ye me kasa so di atem wo hefa me si alonso me ma ye ma oh de bia me kasa ye man ya ntichiri ni ye na ka mi na ma alonso mi bi se ayo bonu e to say no mo say na the audacity of baby no mo ka de mo pe efi say ye ni obi a oba se mra na go kon be ye adwuma say say enti no wa je obi akeka de pe me catch alonso omo mo di no nche na semu so wan che na semu na sabagafo be ma baby asemu we be kokon bi so say okọ e okọ ta ye nsu okọ to be pisho enti yensu ye na ko pisho ba na de say court no ye omo sister o na fa hudie no we na enti yo say okọ na won kasa yensu mi be say okọ ni nyina ye say sister ye ma no kwanko ye be di na chi ye ta na chi ye ni nyina ba court ye ba be say court enti say won pato mpanu no do what is right Pastor Julius ana wote nenka no asam no hiti papa ya ne Grace asenso ene no no etwe nkoma na Grace nkoma no na meda so yi na pona m se ye ka ni se no ema no to dan so a yetifia ne de bi etu ye hofom Grace na me bisa wo se wo hye be ma na wo hia no se de wo ka se wo yi 2020 no a bra wo hia no no na wa ye ready se wo pese wo ba ama wa yi ano se ane mebo am okay enti bra at a point wa wo kase waji tu mu se wade aduro ene fa wo no ususu se de ene baye me pa cho me kase aduro ni de mi mom ni de se me hu se wade aduro le fa na me bo a kire se mi mom ni abra me so ye ni so ni gumi mi fa se ye no ma eti mi ma adwuma ko so bibisa mo kase bibisa na wo na so an ko hospital ana mi kase that time na me ko so mo kase mo ko twaska mo ko musa me se de ba na ye me ma me ko ba ma kan kire wo mo mi hu se ye no ma okay eti mi ma adwuma ko so bibisa ko so wono ko ka kire wono ko ka kire mi kire se ye wo de fa me ne se
wanu ni wakati madam Lydia ne say wanu wakati madam Lydia say e kwale ni say ba ko ni fa so say ye no saa kwan na no be fa so mo ya say na de abubo ba no madam fo no twi no mfiri ho na de baba no e be chance ne bi be fa madam fo no de ni ma bi gu akwam swallow okay ana madam fo ni ka chance senti wo sana wo teme se ba ko na say woni mu boss ai wo firi wo ba mi fie sa be ka san nsem wo no ese ni se kwa ba ko fa so say ye no sa no be fa so mo ya say ye ana mi ka chance se na chance ni se na ba ko na say na se woni mu boss ai e ho no wa ka me ate ase me da so agina ba bia me gina say be ma de wa fa ya we nyina mu ya sha se fu ba bia wa ye ni gu ye no wa kwa ya ba ku mu me ya sha se wo ba ne papa no so bibi ko so enti na wo na chi no woni ne ntamte ye ba cha ana obefa Alonso enso e de aka ho wono so de wa fa ni ye bebrebe mu eti brebe na wo sa ma ho kwan ya Alonso esa ba mu na wo sa ba mu no kurade asema e pobe no sa e botu tiri mu na ni e ja ho a oba ye no sa ni se ba ko say ye no e say 10th December November no e say ye no anu me ka se ho no bia me ni se bi se na ba ye etina ni se bi se na ba ye et wa kan sa na me nyina ye tina so hu se fortune se me ni se oda do bi sa na ye me ana ja me da me tina ye et ba no ka kire me se eye ablabo mu nsem bi kwa po akwala no tena ase a naka edo how to kan say o ka kire me say na ma utimi na me o ka kire me say utimi sai ja mo de ma ya manyame okay na nyame na nim ni woye ana bi kwa ka akwala no tena o mo tena ase na ke nim ni ye e be bati ye fa bi do manyame ye san ye hwe fufuru anim so ahu ye san ye hwe fufuru anim ana wasa be bo ma na so opeso wo ye me ho ade ye no okay ana ma mi sa no o na adwene da so de e wo me so etimi ni ma adwene me say ya wale no pona obotu witiri mu no ana sa ne nkomo bia no obo no tese obo ya wade o ya nhwi a no pa o chew sa no wote ye e pa chan eti chew pa no a chew pa no ana sa mpasoguro no so ka ho na enu kwa do be sa no mpasoguro no kwa do be sa no kwatunu onu kwatunu ka che me say e ma fa wo me ne de ni wo ba wa sesa ne sanse wo sana kwamba kese me no ma sa empasugwa de mani yo okay aha me she de nyo ba me pesa me timi ni watena for 3 months o fa won kan me ha me eti sa de ko no ko yi na ko no de ba ya na ja wo mu mo se bi na akura ya tumi no na da so me se de ka che me se ni se de na be na ba dia ene ka me nyin to ya no once a while me de me no ma me sa empasugwa pa sa na die ono ojitum na nakua ba me na dwumbia be shema no enti e wase wo ame na edwum no yetimi to dwumbia be shema no pa just still mentiase grace person convince me ba mentiase enti e dia den kura na odi aye wa power ama wunti ni mujaya power dia de no na buwe wa se ma kama mia usu ni bi ami so ho no wa gwa e so wo ko si dia mo na dia na so wo e dia mi ma na wo si e wo si dia ma na ya bra wo fie o kaka ya na ko na hemu wa power enti e do na kiki no wo se wo sere akwesi so si ko no ma kwa ka betimi akofa na mi o ma no kwan yo e ko kwa we ni kwa pa me yesa mi nkosi me ka kire me se efra dan so oja honom e ba ba bia me tie kwa mu no e kwa wa te se do di free asai e kwa stadium eti sa on family me mesi me ka bia wo se sa wo ma ho me mesi di anya me so me mfa ma ada ko dem bisan se kwaku eti me no ti getting to 2 years no August 2 years no but e be pa na me dia yewa enu to untumi nka enu to di me nam sa kwa we se so chese me to me to me uti wo sika ma me ameje wan ye bia ma me so ameje ana me bra so me di na chi o wokum ai wa kra no engineer kese pa wo tana wo so ntimi bra no wo hwa me biem eti boni be pa na me dia yewa enu ntino wo di me nam sa kwa we se so wa so nyom boni be na mo me nyema na me si be si na wo so wunsie no enu ntina me se me hwa wo no nyoma ni sie no nyoma ni sie no dada 2020 na nyehwe na mama si mama enema ni de mi si biem kire se me nyim ba ko no me kwa kwa boy ni ko se nso ma me kwa pa abura mi na me twi nsuo no na mi amasi niema no na bi ko pa mi si na se me ka se kwa ku mi so be hata mama ya
do odi ba ye me no owura da mi nya da agya me ba hata na mi amasa bom mo asema hata ne ma okay etimi na asem wo da ye mi afuru me abusia haya Akoma 87.9 FM any Onua TV eso asame de no kwasemi Grace aka ba still me na nakua nya convinced because bemen onwade a won person ba beye na nakua person ba beye onwade won show won fama me ko homa entafo wetu mantafo atete aka ye still winning won agye atum mama and this all can be before once me ka say no minnim so na ko fa asasem ne ba ko se we ni ba ya wo frɛ me ka kyerɛ me se on na 91st ka me ka se me misa riska ana ho ne me don to ko ka kyerɛ madam fo se ko ni sa ba ko fa so say ye no sa na ba ma ko eti ho ne ma me hu se ni se na me hu se sa ba ko na say no ni mu hu bi me da ma me so ma hu se no ni mu bi no me no ka kyerɛ me ni se ba ko se fa so say ba ko se sa na me say no sa ba gina mi fie be ka mi fie ko me hye ade wa figya so no sa be ka sa wo de hye kronkron ye de continue wa figya so okay eto be ka sa asem na eti mi sister Benos brata wo di kwa akiri na je se nyinsa ba ko million ni se na ko ka wo di mu bi so million bi sa be me boa ne number wa mo frɛ no mu sa no ma mi se sa boy me guru a obekuma to atwene etu esi no de me sini ade tata me na me se me nko ana ono nso eti de ko so nyina lo so abusuafo ya we se wi se we ndi kan ba ye no sa month na pa ho no March na pa April first week of April no me ko ba ni wa fa mane ma ni wa fa no frɛ no e tu na ni me ni nyina o to na me so to me kan ni nyina che no fa ne ka so ne be kasa ma to wo hwi biem April end na me sa de ko to ni wa fa na o ma me aduro no me sa wo ka kyerɛ no ana me wo fa no so ka kyerɛ wo fa so on this was one hwame a won fa me 1000 cities na me fa ni dwa na me fa hwame 1000 no oji sika bottle na free ho ana sika wi ni afede na ehye ye no na so free because anam no so anam sika no ehye ye ni se ba ko no nyama mtoto ye ni hospital ni ade no ba me 1000 kwa me na me de hwe no etim ko pon wo fa na ma ne se on ka sanche no wo fa so no fa me sika ma me na me fa hwe no ni wo fa ne ka kyerɛ so ne be ka ebe sinne mente wo hwi biem ana ne papa no so mbon papa no ma ne papa no so ka hwe nkyele me ana ko fa abena no so me ma me si mu pam ba ko fa abena no e di ko tu nanim ni sister ko fa abena no wo di ko tu nanim oni leader ni nyina na ko ma ko fa ban ka kyele ma me se obeti ne nka ade chi odi mo ma leader cha de chi enkuada ana me frɛ leader no na o ka kyele leader no me ma me leader ne ka sae ana leader ne ka kyele me ma me se ana dubele before kwakwata da bani fiaba ka chene se won ka so be hweme na won hweme na hweme china won iska woni boto boni nsam plensa ese won de woni bi ode ma me eti bebe me pe bia me fa no ko okay won hweme na hweme china eti madam fo no so fia ni ma me fam madam fo bona mane ana me so bi da before ni ko so chia we fe the man ho so be ba ye no okay eti se alo wuti ye de pote pa na wo hwehwe firi alonso se so wo se yin se no ni be ma ne dia ana me so won fa me nkoma no na first me 1000 cities na one no for ma de na me fa ni dwa 2 months no ma me scan to aduani ni da o ma me sister cities se me fa ko hospital me ko ye no e ko cha scan e ko ye insurance me ba ya me fa le bona amane no o ka che me se woni scan na fi no ko ma me fa le lai biem if for 2 months no frame be muslim frame biem okay e pa cha eti bosumi na nyina woni ni nyinsa ye nyina no nguguso bia mai me ko order unko ho no me ko order yesa wo kai ya da mo bo mu na ekoto mu na de unko ho biem ko order sister se bia no so ka ho sister ba ko no da me mama ba se bi na de family me na mo ka me hwe me kwa me sa me ma sa ba me sa me ko di ka o ka cha madam fo no se e ko yin se ba ko no fa so se ye no sa ko na fa so se me ko akase na to so mprenu ana me se me ko se wo so se wo ko ma ni ko gugu so an ha na ko ho bie mu akasa okay yani oba Grace ana etwe nkomo asha ana dodo no a edi enim no eti yane no etwe nkomo ensama wode ba no edo so pa ye hwese ibenya Alonso Joseph Ade ne no ebusa wono so nsem no duonim ade fa na asa na no ye da ye ho abasisi a bi ko ni di na chi be mi so sim yenu ana mso wo sepat
ti maame na anka se biem na oni me didi nkomo a oba oni me dia ti ne oni ne ba ne ese na oni ese wo kono ti ne ba ne koja ne ba ya sama ne ba ne be kan ese ojina de ma so kan ese se ntina me maame se akwa ne nya me ba no ene na me no ko ne ha me pa ene no so fitu na boy na ye no ho star ya de a chemia me pa cho me ne abrante bi te fin gese fada 2021 ne ko ya nam so na me woni we were 2024 ana were ni ku 2025 it me ma gese aware pa de ne ware bi it me ni madam for ba ko e fi ni media onu so afija so ba ne wo afija se me yeja it me onu na madam for ne friend me na di agwo fi en kwala asie me ne kwa asori me ne ko school class in the teacher ka sa dan fu nia it me onu na madam for ne friend me ano se Aisha madam for so wa fi gas 7.9 ano se abranti bia me no ha no se opo ba ware ana media wa ye pa fa ware die ano se abi nsu fa ware oja nsu no mse da bi ni baby ansu me ware se fe ano se da bi Aisha boy no me kana so de woye ko hwe ma obehwe ana mse da bi ware eti madam for ne me kasai ana mse me ware eti madam for ne kaya ana mse akoso ya ware mo paadi eti boy no so ne Joseph Aden dodo na fa na no so ba die dodo de fe ne kwakwata me nickname da no so eti boy no ko madam for se boy no so hano ba opia o de media po ba ma me ware na nyam so do fati je sa na madam for na se ni bi ebeye ti po ba ma me ware eti madam for no se boy ni di gudu so san so po ba ma no ani madam for no so do me te ba ma na se bi bi ka kan ye no eti wa kan ye no ana me so de media say obetimi abuwa me na se me onya me kwa because medical wale 2014 my yae for wedding ama ye for 2015 eti me wari bi na madam for me kan ya se boy obebuwa me ana me see you eti boy ni ko fi o me ekokwa ji me number August wale me kasai bet na o chu e bisa me se ma wari ana me see baby ana me so bisa me so no so wari o see baby ana me bisa me se ma wo ana me se ma wo fo the banu onya that time onya 4 to 5 years abamuwa ana mi bisa so wono so ba no so wono so wo se ya wono so wa plan wo 9 to 10 years since akwane ko ye bi se nsu you wono so yo ba eti bisa so wono ni yire jai na so ya wono jai eti ba ni me kasa ni nyambo hu me no so na me ton samena na mi fi se ni ja ho no ba fi ja se be fa samena eti ba ni me kasa ana mi so die waka ma ti boni na adwo so sa na tie dia ana opese ohume na ye hu se de be se faye ana me chia se me ba mi fi se ni de ho be fi jaze be fan samena eti me ba ana o si you e ya ona me kasa ya eti de no oya no amame mi pese mi hu se de si fatie ana mi se nya abotre me se be fi jaze wo me pa na me ba be fan samena ana o si woti na ye efiada memenda ana o sa fe me se mi aduma afijasu wo se duwo gya kwasiada na me esi na me kwasiada na be fijasu wono na ma ba be fansa na so ba ma be wo sister me kwa sorry wo friend wo so da mo no sa na me de me phone kwa to o number to blackness here kwa sorry no ana me sa bi ni number no friend na me sa friend ya pa so nti me ba ana ja me call ye eti me call no ana esi me this station wa me friend eti me go station na me friend na catch us ma be family ma wie ana me chen baby am wono so no na dance bi e ba na dance no so Ebeneza ono ba hono na me see you eti wo hon ma na Ebeneza ne baaye ana oba friend se ba no se fe ne bata fo ana me see you ana me no call de ko hu mi se be mi fati ye no a mi se be fati na so no haje na ni gye ho oba wa me hwe etie akoma mu nsem medi ade ama Serwaa Sarpong metadwam ade ma Marcos yani Grace ena ene no atwe enkomo enche yehwe se yebenya ne yonko nam se wo hwe ne enkomo na ahyase no a kame akwa se ne yonko bi ene di between na ede ma no ede na be wiewie de adro nti yebekọ na ene ni nua no anase ne yonko no so akọtwe enkomo ne ebisa de ohun yi anti wotimi di adanse ede che Grace ene yeti adwa so ewa hayi na ansa na no yenko adwa so yi na chese enkoto ne papa yenkope ne papa pa na yenton eno nti na chese ba heba center enso ho dia
ɛyɛ baa nankasɛ wɔsɛ wɔn kaseɛ mu na ɛha wo mpem na mu tutu nsuo tutɔ yi wotumi sɛ wo mpem mu nyinaa tutu ɛma yareɛ ntete wo ɛma yareɛ nyɛdwo wo ɛyɛ baa nkasɛ baa nompe wɔsɛ ka ho bra ho na tutu yare asɛma wo kude eti bɔmɔden fa wani eche mu atonso agogo hospital na chiwa ho na ban heba center enso e 0244988004 0244988004 bapa ma hai yo sa woni Grace Aisha oya wodi an adamfo mia okay ntina wutini edi between na wani Joseph ade no okay edi na wo Joseph hu a wo se we die wani wadamfo no etna ebebo ma wutini eka ne ho asem papa ede kire Grace Akoma Como dibia no na de tuma no se o problema na tuma ina mkate ya na madan sibi ya na kan tuma no ba si asia na ma tuma nti mkate na dan tuma ni tuma ja na no chike no kwa de ko na ya muka beli e muka beli ni nkanze ya ni ya mu na mo ko na madan sibi to free nta fo no Akoma FM 87.9 Kumasi. Saya kada saya nak biasa ba, ane na bona ni ni ba ko ni ba ni kita ko ni. Itu ni ka tra ba ni ga dia ni ni. Ina sa na ni ta ni kan bona. Ni ta ni na wan kan tra. Onto ni ba de tuna. Itu ni ba ni na ntiate. Ni sisa, ni na ko sa ba ko. Itu ni ya de ba ni dia ma ni na awo ni eka ko ni ni ìgbà máa ní bí ọmọ mi ìgbà ní ká ẹ̀sẹ̀ wọ́n ha jẹ́ ẹ̀kásá ọ̀há gbẹ̀rẹ̀ màkà ọ̀bẹ́ ìṣẹ́ mi náà bẹ̀fún ìyá mi wọ́n mi nǹkan wọ̀ ní bẹ́ẹ̀ máa náà sí ibi. Nígbà tó fún mi ní ìpín kásá wọ́n ti ní ìgbà láti ní ìpín ẹ̀mẹ́ lọ́sẹ̀ àbáyá ni ní ìyá mi nù bẹ́ẹ̀ àdàmfẹ́ èmi náà mi tó sí i. Ìgbà mi náà kátó mi yóò ti ní ìka wọ́n ní láti mọ̀ sí ọmọ mi ìka bí i àmẹ́kẹ́fù. Oúnjẹ ń tẹ́ bẹ́ẹ̀ bí náà kọ̀ lánàá. Ẹ̀fọ́nìmọ́ ni èyí yìí mẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ ìfèrè na àkọlà ní ọ̀rọ̀ tó nìbà. Ní kábà á sọ̀rọ̀ náà tẹ́lẹ̀ nù. Eti Grace mpaafo na ẹsẹ yẹ no o te ho asem na ẹno de na woni ade fa ho. Ni te ho asem na ẹni de wọ ti ja ti ẹsẹ. Ìyá ní máa mi ní sẹ ní àṣẹ bí mo ti ní ọ̀sẹ̀ ní fún mi. Ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ na nọ́ọ̀sì níbi ìkúròmù káfíń ìkúròmù sí ní wọ́n kúkọ́ scan na bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti àfẹ́ ní kẹ̀kẹ́ bá a èyí níbi ẹ̀kọ́ bí a èyí wọ́n lọ sí ọ̀kọ́ kẹ́kẹ́ bí wọ́n kẹ́kẹ́ bí wọ́n ṣe àpò tìrì mú náà akẹ́bà àkó èyí wọ́n lọ wọ́n sì bẹ́ẹ̀ máa níbi ẹ̀gbẹ́ ẹ̀nà ẹ̀nà nígbà bẹ́ẹ̀ máa ní kọ́ kẹ́kẹ́ ní ṣe bẹ́ẹ̀ bá àkó ní sẹ́yìn ní sáńkì náà ọ̀bẹ fẹ́fẹ́ ọmọ yẹn ní ìtura sẹ́yìn. Ọ̀dùnmọ̀ hospital ní ọ̀nà mọ̀ kọ́ wọ́n ṣe sọ̀rọ̀. Wọ́n mọ̀ fi sẹ́nu wọn àti nǹkan láti bẹ ẹ̀yí dànù wọn 2 months. Nínú àwọn ọmọdé nígbà hospital ẹni bí ọ̀dùn ẹ̀yẹ ẹ̀fẹ́ sísẹ̀kù na 1 week. Wọ́n kàn ní wọ́n di èyí. Asẹ́mi nyina ń sẹ́ bẹ̀ẹ̀bi à ẹ̀ má asẹ́máyé hu paa ní sẹ́ wọ́dí ẹ̀dúró fa wàdánfù Grace. Ẹ̀ máa nù ẹ̀sẹ̀ tí wọ́n yẹ pẹ̀sẹ̀ wò sẹ́ sísú dùẹ́ bìẹ́m ẹ̀dí má yẹ. Ní ìyẹ̀bẹ̀ màmá ká tẹ̀lé mi sẹ́ẹ̀. Ebe ọ̀kan ọ̀fọ̀ àṣọ àbàkú ní sẹ́yìn ni sáà tí mo bẹ́ fẹ́ tó à èyí ní ti bẹ́ sẹ́yìn. Àwọn sí ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ sún ọ̀fà yẹ dáná ní ká tí wọ́n sẹ́ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ sún ọ̀fà yẹ. Ẹ̀mí bí ẹ̀wọ̀n ìṣẹ́lẹ̀ ní sẹ́yìn ọ̀nà ẹ̀dí àná tó wà ní ẹ̀dẹ̀ ìbàdàn ní ètò àkáǹtì mi. Ẹ̀mí máa ní ní ìṣẹ́yìn ẹ̀mí ẹ̀dí ẹ̀dí náà wọ́n dé fáàmà màmá ìtàkùn bí kan sẹ́yìn. Ẹ̀mí ẹ̀yẹ ní ìjọba fẹ́ sẹ́yìn tí ètò ọ̀nà màdàm Ọ̀bánu ẹ̀ńkọ́nyà sẹ́mu ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún ìkàmùsọ̀ ẹ̀dẹ̀ fáfẹ́ rẹ̀ ní sẹ́ káńtì ìbẹ́sọ̀fà nínú ìpínlẹ̀.
Temenka. Aha, baby, I would just say, send me the other two game in Anna. One who pass, I would implement more than my grace in it, Alonso. But Blaman got my country to the 87.9. Come on, down for the manager. Okay, ya better say na ya do wasi ha enam say na hu hia pass ya ne twin komo nam say prantam no wono ene die e do no so ya nkada che komo wade na na ke be bisa wa mo say na Grace ni wade say Joseph yare na mushia ye na ke a chechem na ka Lydia dia piem na ka ya kono ama ne sa no so de dane se boa de pair badia nka yensan adamfo nua ho emfa nkomo obi nti ya na sa na tie me kai se mi be hia me dofo no madamfo bi na connect mi tu Akoma FM 87.9 okay na ode ne ye de e ma me ene fa ye tikali dia wa anya bone na ntuma no kura e kan asem bi kire no wa ha ye ne ntuma no suro nipa na okopan tuma we funa ise mai Suroni pa ononga za re eno tuna she suroni pa nei what tuma na kasache na suroni pa eni pa na yehu na we die ankanya bonne unse simu twen na danfu so da hokwa wokome mu ba ye na oda hokwa enti sam bra kwa simu twen dia badia eni amenka madanfu nye da yenhye ho enti nka f nka bra kwa ye ni yi a akada danfu kra Lydia de besi nebo Madam for Grace mia na mde bra kwaku ma no unwe se de enwo ma si ko yiye no eyesa na weni age no ya na ka be to bi kura di to ba mo so le bomojo eyesa wo wuro wo mu fi a wo no se Madam for ta wo wuro mi fi a no ho no eso I God mother kura se nanka o ye se me na me ka she mu ma wo enti ma ho no na mi wuro wo fi enye bone na ni pa no eni pano na kwaku de woni mu a anka wa kire yemu anka wa be wura mu ntam na anka wa kire wa baba be ka kire yen na nka nya me se wo one na ne nam hu se won kire ye be makoro enu ano no wei kotu osembe ne na hwa woni be ma bi de woni mo bi a wo se wa sheda no enti be kire ye be makoro kire mu me de mi suro ma no mi suro ma bi ana kwana fast de pe ene ma no bi no aye bibia wo ho fado wo ho faame wo ho na ya wa be she mfimfi wo ho sa enti kwaku wei kanyamya ye wadom me se ya no wetwa fufu atonkwa mu nka no ani se wo kire mu o sei akwan sei mi ba ma mi sei one ne nam ha obo nkomo mi mahunu ni dabi se woni ni nyira pie firi de moye de aba aka wunye ye kanyamya hu mobo na de wo kika ye ni wo kika eni na de wo be me eni obe share kwa mu no na na kwa koko ana wote ne nka no enche na badwafo ebem na asa na no yenko Dr. Grofine ho moje dromu super doc akwaba me aba kwa so ye dem za ba de ne Grofine kofo di ho adanse ya ka share what na so enya gro so she na ma yese no me to be I will leave wenga ya chaba kus wenga na go so when you so amen na so amen amen kasa no ya bo adanse bi ni wati okay ti after adanse no hu di ti amekasa okay. We don't depart. If you are called, the flow said, it's you and audio. Now, which one said, we got to go fine. And the time, the door, the attempt, and my share. We are not good trust. We put in a window. We got to a movie and women's. Once you may check a canvas, we could check every coin and window. Assuming you see a council of the and the radiation. So I know so many be seen, machine with them. The course was some content in what they do. Now, if I didn't know to see many Japan sa when I'm straight amen. 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 Also on 10 bottles to maybe 20. Next I enter. Na enter. Okay. Ya chi o tiefo. Dr. Grofine by dia ya disua e de baby sua dia fa ye menses ho. Ye nua bai na oni ne kura ware mfie nan na awo ma
na wo frɛ me ka kyerɛ so akɔ hospital ka so ku scan ti doctor for the kyerɛ ne sɛ inso gyina na wodiem ka kyerɛ sɛ onko so anu go fan no onto 10 wo so wonu wie na osan kɔ doctor sɛ awo no abɛtɔ afrɛ sɛ ɛba abɛtɔ de yam sɛ de yɛ kan wo yi oba no wan hwɛ o mensisi a awo betimi abɔ ama hwɛ yi a o de bɛhyɛ mmerewa no go fa magyaduro no sɛ de bɛyɛ bɛhohuru a wodiem ama bibia ayɛ kama wo yi oba no wan hwɛ o mensisi a fibroid ba abɛtɔ yam na me ya aduma next week e ba bɛbɔ ɛno so ho adanseɛ sɛ wo go fa magyaduro no a ɛboa ɛhrenke fibroid no wo go fa magyaduro no a menstrual pains eyi free hɔ nti wo yi oba ne nemrem wo pains a mesrɛ wo go fa magyaduro no e wan hwɛ yi a ya wo no bɛtoa so ama ɔde aba obaba na hwɛ yi a ne deɛ kura bɛyɛ ya kyɛ wo deɛ wo yi oba no an hwɛ o mensisi a miscarriages enne umo no go fa magyaduro no ubu di adanseɛ na ɛsɛi doctor ye no go fa magyaduro no ye kɔ hospital no nyame adom eba na betom ye no go fa magyaduro no da bia be ka sɛ wo yi oba no an hwɛ o mensisi a watinka beti akɔ ti ya no anu go fa magyaduro no ye bo number no ye wi a ne ahyɛ nkomonase 0244 59 65 32 0244 59 65 32 wo oba de me ka kyerwa ne sɛ nyankopɔn bɔ no wadi nkosua aka ho na wo ba asase we so enti nya asase we so na wo be kokonfo ho akɔpeba ema no eguyam enti bisɛ sa wo de ma ko hospital anase no go fa magyaduro no na wo ne ba wakɔ asɔre dem akɔda nyame ase enye sa wo betra hɔ na nkosua na ɛhye efisɛ nyankopɔn de nkosua 1 million agya okwan na wo de asase odi ti asase we so wunya emfie du miensa no na ka 300,000 700,000 ahye da bia eguso ɛhye 300,000 emu 300 ana 400 pe na wo beto e de aya o menses nti wan hwɛ yi na no numro bi na hia ni nyina ahye numgo fa magyaduro no sɛ de bɛyɛ bia bɛyɛ kama na de bɛka kyerɛwa ne sɛ menstrual disorders no yɛ mu ahodoɔ bebree nti me ba bɛbɔ so wo sɛ wo de mu a me nusi ya ko hwɛ go fa magyaduro no kra ansa na wafrɛ sɛ doctor me no ne san wo yɛ oba na o menses ba na wo bɔ nsa no mesrɛ numgo fa magyaduro no na yɛyaw ɛhaw obi wɔ hɔ a aka na wɔtwe ana ne numa ma no menses aba no obebo de nsa no saa kopem se mensis mba beduru mesrɛ no go fa magyaduro no efise mogya na eba no emu ayedu wan hwɛ ya ɛde how and ebro wo oba na o mensis ba na wontimi ne di wontimi mfa aduane nka wano ɛyare broni ato ne dini ice cream period ɛyare bɔne mesrɛ no go fa magyaduro no sɛ de bɛya bibia bɛyɛ kama ya o de friend aminoria ana aminoria oba bi wo ha emfie dunum na wo hu ne mensis anim emfie du wonu go fa magyaduro no eba beduro num go fa magyaduro no se de ba bibia be kama aminoria yarebone wan hwe ye e de how bibi ene be bro yo de friend metrorrhagia ene ye friend tot na bosomne so a na otwinim nyina eba baako na etwa eba 2 days na etwa to no kwa ye nim tama na message kwa bitwa no tama eba num go fa magyaduro no enye sa e de how ne be bro yo de friend oligomenorrhagia ono so de bosomne so a esom ko baako pe na wawie how de ka mu nyina boaboa no na de fibroid abro ya no go fa magyaduro no se de baby bia be kama yo de friend dysmenorrhea painful menstruation obekọ no hye dem no ofefe ne ho ne na kokomo po eyi to tem black bisro ene etwam no go fa magyaduro no se de be ya sa how nyina e be free so yo de friend menorrhagia eno so de yare a ha adwen yi pa ne menses emma ne ba so a entwa bosume na oba obusu ye ne menses ni ntwa bosume ni no otwa o ye ne menses obi wo kra yi said ne ko hospital e ko wo ne panie ansa na etwa ne no so ye tempera wo ye den e besen aba ya no go fa magyaduro se de be ya bibia be kama ene o de friend endometriosis eno nam se wan hwe yi a e ba de ba wonya bi no go fa magyaduro no efise wa wodie ne ho ate to wo ye o menses na e sign na chi eno ne ma me no friend anidane e yade e yeye adane na ni kogu tubes no utukosu ya na kutom na asai woni be ma da na spam na kutom na asai no go fa magyaduro no na nyi sa ha wo nyina mfiri ho da bia me ba me tumi mi ama nufo so wo yo ba wo ye friends family planning na wo de contraceptives e bo ho ban ya me stre ko hospital ma doctor nkyerɛ say we na nu mogya befa enye sa na wo de wo pɛ no no mu a wo ba wie no menses na ma wan hwe ya na de awo na e bebo no go fa magyaduro no se de be ya wo benya awo kama
the number no ne enche ba bi obenya aduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya de yan kase ye koko ni aduro friend zain to xylem na afra ye gro from ojeduro no aye mojaduro soronko enne enso to esi fomwa si gaso ana asa nti wo wana so wani so brewa hwe gro from ojeduro no uye adwuma wa wiaso uye adwuma wo gya ho memfa gro from ni agro wakoma peri misro ko hwe gro from ojeduro no eno unsa no na yo tititi sra de boni awura wadwim wan hwe be free ho na de stroke any pressure ene ija kwan go from ojeduro no otu ase twetwe honam nyina ya oya waposo ya oya wo trefa akucha ya na osisi ya oya no go from ojeduro no eduro na adwuna wontimi na yare bone no go from ojeduro no moje wo adwim kofo adwun na wo so nya ade abeda no go from ojeduro no edure si wo na wontimi ni dia yare yenua ma menstrual disorders eno na ye boso ni sto wo menstrual problem bia no fa go fan ye wadro nanom empompo bobo na epai bo na epai a unu go fan ojeduro na ebenyira obi ho odware bia no de afin dwene ho misro ene twam no go fan ojeduro no se de bia be kama je number ni eche bo bia be nya duro ni bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Asante region Kumasi ni mpotom die be bia be fa bia obenya go from ojeduro ni bia to say ye pharmacy herba chemical shop yenya kasa so wakasa enama eto go fan be bia obenya bia to na mo mse wo nkran mu amsero ko o kan shi bloodline udu ho ahwe kinswa keba obenya bi Tinatec na naboache Angel Repash obenya rufa majibuni bia to asama fo nyina ko Equus Pharmacy House of Drugs and Awidama obenya rufa majibuni udu kaswa bisa dependable Trap of Judah obenya rufa majibuni uetama bisa na naboache ana Little George obenya bi Sprinters fo nyina ko Escal Herba obenya rufa majibuni ama samai na Herba post office in opposite wo abusa abasam ubenya grofa majaduro asama kasefo nyina ko amen ubenya grofa majaduro wo suhumu ko NS Pharmacy ubenya grofa majaduro achimo odan mesiro nyina mo ko Chumasi drugstore agron store do fo ko odan kwano ubenya grofa majaduro ko fo bia fo nyina mo ko Gapsin Pharmacy ubenya grofa majaduro wo nsama ko na boachi nkoko fo ko Hillside na Antiakoba wo so nyina mesiro ko Kapeba Moze na Green Light wo takwa ko was abibidofi muni pristefo nyina o was o menya bi takwa de fo ko mensa o menya grofa majaduro no sana wo keep ko so ko boachi ansa ana pena o menya grofa majaduro ne reto wo do wi ba bisa rade o menya grofa majaduro ne reto ene wo o menya bi 1000 pharmacy na obroni pharmacy ene wo do tamala PK Gombila o menya grofa majaduro no ba bi eto andro bia say e pharmacy e ba shop enya kasa so wakasa e de to andro o menya grofa majaduro bi ato Emrena so intigi number no na yensre kwan 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yasi dun go fa majaduro na kama if you say go fine makes you grow fine nyame ko bibia ho dasa na yebeba na yabetoa adesua ne so doctor yebeda se papa se nenso wa ma yehunu emfaso a wo se ema titru yakoswa ne bobo grow fine majaduro no dance die no edoso etia na wabomoden na wapebi ato Akoma 87.9 FM ena fe onua TV eswa ena aguso a wo hwa Akoma bu sem dwumadie eso enie medi ede ama Serwaa Sarpong metim tinadwaso ede ama mama coach nyame enka ho ewo ba bia uwo bia Bell Park ewo dwaso enu ti bomoden na epebi nam se beboa papa ma bibia koye ede ama wo mo ewo paper tissues tea rolls ene ade kitchen towels ahodo ni nyina ebi ewo ho nti bomoden na wonsa enka bia tufo no ya na moto bia to nam se Ghana fo agya tuma wo bia ene je ho 0551144400 0551144400
Newark Scientific Clinic and Diagnostic Services, Dr. Nimo Eseyabra, and I'm say womb and penis repairer. What show now? Was yes, you money member, you know, yes, you come, wow, watch a papa panel. What the only kunina and was a free bear, myself free bar. Dr. Basham, one scientist, a cuckoo damno, a bashamupa, I'm a one swabber, I'm a nije, I am a chefa, and crying to see and crabatanum, one more Eddie Bia Bahonoma circle, photorama at dynamo, baby, I go filling station, one and Chenwa, one adanse anaso se Ernest Chemist ena edi enhwem na oba kumase dia ene atonsu Monaco Junction woni adanse Rabank no ena edi enhwem ya no for doctor e wo 0244087687 0244087687 Eve Labor Pad man no ye de kwa wo so eti bomode na wonsa enke bi otamu aso be kwa wo so a pad ya obeto no Eve Labor Pad be mo ba tan why guy kama rese 100% organic eda moton kama pa bo no so da from eno ntia wo na chi no eno na obafia wo de besiesie ho eguma hodo mienu Eve plus ena fe Eve normal mo ye mother care no madama ya na mo tubi na mse ne de ma no eni je ho papa 0302 224843 0302224843 na shano so bia mama se wo ulcer na ache e so dia ene na health alert clinic e ho na abeko na ulcer ya dia no wo matu ase e dia ma wo nti bomoden sa wo de ulcer ne beko yam kro ho asem na meken afei ya dia bia ye krankro wo dia wo ntwetwede abufu mpache wo nyanya no adron ba bi wo kra so aka se konso wo ma na saba ya dia bia last stop enkanka any ulcer e health alert clinic madina ka so apokwa se ashama any takra de enkrabata no ewo hom 0242518893 0242518893 wo frepe Dr. Kiki one more ebajo super papa ewo health alert clinic one afi yade no one more to ase e de ama afi be ma bia hia pakum misminio pakum se mama no kono mbisa no na wa mutisi fangers no so dia but na kum sani abde tuyo di eti baba bia mesra bo modi ahia bia na msa ensem bona na o hwa mane sam na ho bia sha ho na o na bia wo ho na ko fane sa no ya ka pa kuma kire wo mo nsa no so ye mema duru e ma ba imagine so e ma ntiri ni so it is a yes anu a ni yesu ye no jenikio 442 na che ka so mu za na jawajo nyeje but kum nani ta yani akro no na ven capsules VENE ba ma unze ojonso ebi wo ha just ye kra wo sisi ka ni gina ho twen na wo gina ho sa meet me no bi anso ba jonso e can say VENE ven capsules ni nyina efi Rocker Clinic Limited Alaba Boabu Station wo pani siko house no wo mane no na edi and hwehwe no so se won no Medfagen capsules nso wo hon my boapa tu ya obia asem 0244183230 0244183230 hindi heba mesa malaria drop papa no enso tuto yi moso iye nya ni ya hindi heba mesa malaria duro ebua malaria afeza ha mesani G capsules yari infections say enamusa ya de gono ntide na se video bi krachi gina ho eno krade mu wo posa say krachi obua we krachi o sancha wosa obi ka mi awon ti o krada tesena ni na no ho so wo posa na profo bi so ya na beto so na yesu wuti sana wo de ya wo de sa wo
Eti ma won sanka Zahara Meshani G capsules. Now face Zahara man capsules no. E mema no so mbo tutu. Na bibia enkoye 0246348334 0246348334 Grace Gift Aba Clinic and Laboratory Services. Hey mami wey. Ejuma wo bo. Grace give it. Ejuma wo bo. Hey, me say yare no just so de ho. Beba se si e wo sisi wo so. Wo de yare bi a etete wo ha wo no. Eye mami Grace. O se bra ne ho. Na me de ba bia nya mani je ne se o se ma na he mu no steamy. Because mami bi tumi ba hu su mu se enye mama no bu fu nyina enye wo mu tumi enye pastor jo se gata ni mu esi eti koyi mi anche wo ma so hu se mama ni bebre bu afuo no ema no wo mu nse da nye ho yi nti enye sa na mama ni bu afuo abra anti grace wo ho bra ne ye onye ni exclusive vaginal steam wo be ye kama ya baburu kama na bibia ko yenti Kumasi Oshim School Junction Oshima man from one number kese kwano so hwasem ne kan afa ya nkran new Achem Water Petroleum Banglo one Family Life International School ena edi enhwe yesa ko tete awo ne ntem na se sika ni ho so no ja wo ma be ma ne mfa ne mo tete awo ne ntem wo ko analysis no ho dia ma ne mfa wo kra wo nya ready meme nya ready wo be kra wo nya ready ani bebrebe ye o ni bebrebe eti we ne dia ba we so no be ma ni fitem ne mom no ye ko be ko Dr. Grace ho na chese watetim ntem kama e dia mayen 0244126123 0244126123 afei abajafo nyina aye krado e wa ha sei pa na Akoma FM fufu party ye bedi fufu aye ye bedi fufu aye Akoma ye bedi fufu aye Akoma ye bedi fufu aye Ari ebe mistake. Wa mo do so pa. Eti enhie mo sa na bo so de to so. Ye be yi nkontomoa. Ye be yi nkontomoa. Aha, ti baba dey na bra be di fufuo papa unduare eno ana wa poto hiwa. Na me the last one na me den no. My God. Dijibusu. Oh God. The range of products like Sankofa natural food spice, Panther energy drink, Kovi organic tiger nut powder, Afe flora tissues, Care Life liquid soap and hand moisturizer, Volta Catch, Ghana Traditional Caterers Association, or Boase Betes. Wabunya da my boys and say Ombeya Ipa, San Omatibiare, and it's media partners ATV3, and Afe Onia TV. No mom. Sa wo so pese o so asena kwan da ho wo banche bode afufuo no akade bia pese o de bua no ye paponchi ye pedwan ye penantwie tilapia no me ade no nyina mo de bai be som 0246 yana pampam no
And I jump on 0246766060 024676 come to 6060 apam fonye abegafo nyina ya krado na na kria kokro o wa hase Pastor Julius se abim so chia leader aha se ade o to so go school na Sarpong maza go school na Sarpong go wash Sarpong sanso ana Said Pastor Julius says here, he said it's not a show. More fun show petting show. So I said there was here to know. So and evangelist Samuel Benson and I 1 million hour. Pastor, make sure you improve so. Grace Asanso, Ali Alonso, Asabno. Alonso. I want to ask him 24. My uncle of Bako, Pastor Amos Texan, AGTS. I mean, she also. FM 87.9 Kumasi. Udem Judy, Omo Kenya, Omo bias. Judy Obabwa. There's what here. Nana, the Tennessee. Oh, say Ghana for me, man. I can't say, Ibinu. Oh, so as a Morika Kakre, I don't know. Morika Kakre, Sana Babu can I Nsem or Nina. Got a boy, so we now go back. I said, and you won't come in saying, I'm my count making you. Who was a woman or confused. I maybe has his other man. I said, Got now, I will be said, oh, me say, sister, my building again, and I'm not sorry, and I'm no more. I happen and me say, Obi, I caught the cana, a career, but no, I catch a masse, may him panas, I draw back, catch and say, Mini and those are Akoma, but no man make them into trap. So I didn't say, like I say, you say, the build the system. Akoma FM. I mean, I'll be able to make no quest, Yentin Canon. Also, I granted you, some Kenya, Nana. I did you be our new issue out with Dibono, sister, or Pebu Club, let's see, no, but don't tell us any woman, almost my son, but don't tell us any woman, or Paso or Bintino. No, said, you mean me, I am the different, and I'm a dipping. And I don't tell your friend, yeah, why I go Cotina, me, you're doing a Jumano. So, Dibuma, Alan can the sister, and came down patrol. Come up so like as I'm going to say, what can I send that? What I say, I done it. It is a little bit below, he said, this is an account of bois. Unim kwa obefa so obe just say open temple kasa me tie me with na say sister we npa bonefo and say you tie say odi ka be kana sem tie o kan da kwa no da bi ye aduma sa na nkomo wodi nyane ni suba o di na che say sister yi kan the boy kan oboa na damfo ya ba be confirming wo tima nyensa oba unim say kuruma criminal offense say odi aduru e be for ba okay. Na patrol and the court of them say a drone now with the fan and I say a mara and the court of them was out. Quite good to me, because I wanted once to say, sorry, you want to make the book. Oh, come at one time. To be a mechanic years of may encourage this will be Kobu. But send your money and what you say about Sakrana will be dilly pay you, dear. Oh, my baby, you have a best one. If you say, when you are bad, I die insane.
ehwe papa ese so hwe one ba no uye wako fe duru ni na ba beda e de wi a na nka o ndey wetimi ekono ehwo se de ono tu no sai BNC na o muka no 87.9 Kumasi anya le kito madam flu enya bisa ono so nyinse sanem se sey o se doctor ne se enya se ya de se wuram ya twe be abo se se bibia free this ni na o kan ya no wo sabio ayo no ana ya no sa wo na wo hwe bribi gum na akofa de akofa baba wo ye ya sabio kan sam fortune no na essence ana me kasa etuma no obi eniwa odi oni bia samama no enti ni bodi ze kwa kumu disabi sam fu se ya na omo na mo hwe omo efisa ye tie kwa boy ye ka obi ti ba bi di atam se na de efa mo ba enti sa nkwase ya force na ma ye bre no omo muni pa se ade asibisi ye enye na so omo ntumi nka but obi fofo ka no mo attack de oka na omo na ese oman no efisa enka de mema ye enye na kwa sofo same an ama munyina na to mo gum so a me ko mabamba bi sa de me nya biem aso wodi ade na me ye no manya ama so for that mo ko mi ti se no mo yo mo na mi defend o mi ni na na ye ente me no dia me ya nya so be say ama support me do china ma dai me sa ba ko ye biem ente kuma ye tie e ye pese mrante ni maba obi aso ro mu dim pani fotam obi o ntumi ye bo ni sa kukudo na ara wa ya de e won so se de nya bo mo ba do ni nya kukudo de pani fu bi ya enye wo mo kana anka ye mo ba so ni ja wo mo kan de ye mo kura pa en so di atam na dia am sia fu ne se ga sa profono o mo se ga na no efi se wo hu se de wo kan ye no kura na mpa to kan ye no kura ka de na aka bi sa ye no kura se di ni pa ka de na aka bi en so se adidi atam na dia nyim free na se kan bato mo sta tani anta maka ye be hu he ara no mo di be sham a ma o mu nya ba bi gina na wo hu se sa de o mo kan ye no kura na wo kura ku tie bi no nti adi tira didate na oyo okay nti kanyansa no se de o kan ye no kura didate na wo di na nemu bebi anko ka papa ayere mi ababedu ya babedu eti won na se gana ma ya babedu be bedu a ko pitimi ko fa ba de aduru akọ farman tafu kan yem na ye odina ni gana ha wo ka bibia che ko obi ni gana ha esa alontia sisa yo tie nyame ba enye busuani enye ni nwana no eti se oni le eti se antafu wa kan yem na wo be wu a enye gana ni pani bi asam efisa nya ne de hia na sabi abusha ofimu no omo na chese owu a waboka enti kwaku be nam gana ha sesa ahwe nto no ama me de me tu gana fofo okay bebe yaba mo du aye mo kula ani yaba ka so me de bi am kam se me kan ko wo mo eduma tamu fie wa eduma tamu fie wasema wo wo tim se no kula pa na me ka se ni na ba ani se yo tie ana obi ba dama se be yi ne ba ma se ponko akuru na se ama na wie ye ne se ntafo kan yema wasi afunse wo mu ba asa ponko de ye fiku bucket ma ponko de ya na te sen ponko de bucket ma wate woni na bucket de biawo se bi previous se woni si kampuna ne ba te ma kasade ebe ma oba no kuma ayere atoni yan kasa se bi nyesika da man sa wa kware na so se bi previous ankwase afu ti se ponko ebi di oba nya sei adna kotu owusu asabe gina funfu akeka mwasem saade ene na nke koya na ye ba na ala de meka di bia meka we kan say ni o pese obi nya ma no onso ye samu obi okay ati mu se pokua wa ye obi ba ya say ya o de ba gina he say obi ana nke bi ye onu ya ba ndika kwaku ba kwa say o kokun to kwa na say ko be di okay asem ha na wo we asem se be gama fu nyam ho aten se de kwaku ya na wanyense na mana ko to duru e de duru aba wo de nka ka kire ko de duru aba fa na gana ha se wo ye obi saadi se bi ati se a wo ni pano simple wo say e crime it is a case say wu ya na ntafu o se na nye bibia se ye mani bi nsuso tutu ye nyoma yi se se ya kese se o sanya tata se wasi omoti omo ho ase ena wasa na etna ena se na do se mpelifo bi be mbetufo ena mbeka sache no mu ohun se wa papa cha de nya hwe be be asa me kan be be ya wo gana ha
ubenya mpanimfo tutuntuma be pacha wo ubenya wo ma nti no kura pa da ho ne de namba bi me sere Ghana fo se bi ne de kwan so yeni obi atamu na yen kaka sa twetwe nkyere obi a ba se de mama ya kyekere Ghana no na ma ye na ma de no Ghana enye o ma ye se ni patri mu brew nka ye pa so bi anka Ghana ye obi pa na so de ni pa bia ye nti ama me sere kwa kumu mo de no mra ne nsim konwa anya sa asem we me basa be man ti ase say aduru ko de ko fa sister na ko kunu no kwa big crime criminal offense okay de be famra ko bia so am kisho so be dem Pastor Julius sebeda se papa na kwa obefa de free man ho no no ansana wo de na to aso na se ye keka funu ne keka madam pa wutu krafo no so no na wutu mama no so efo ntina na yenko hwe ade a na eye me ya grace e kasana unse be betna me kase yi e ma bi kura se ya ye jimi se ye die bayew se ye die bayew woni be ma nyim ye nyina e ka egu so wonko a o when few you cry na wudi ye adwuma no enu na wudi tuto didi ade sa de binu aduane esa mani babedi esa babedi wuka ho iti wenyi na wu yeyi when few iti mpanimfo na ba ye no wonse wo ko be ma ne papa ho no na odi watemu nyina no na ye be ma ne papa ye de eya that time na wonyi mo twins no ni nyina no odi enti be ma ne papa ehun se kwa kudi ade na wo ye no jaje wo ye no e ma wo kra wo obe wutwi fa so ko ye enti kada da no ana meware wo no na minya nware wo a ni nyamya ye wadum na wewu nyame hu mo ba enye no ne se wo kwa asori de makode nyame ase bo ba bia tena kora bo ba ko de nyame ase because ba ma wudifuo wei yensan ko bie ya ha mu nsa ma no wo bi nya wo beku na se mpanifo abube o se minya wo meyawo madam ho so madam ho so enu woni se nyame hu mo bo wada ne ho afiri be ma we nchai be ma wudifuo we nchai ni numa de kro na wasa sesa wo ho se yate ye ho ase e bi asetena ni busa ma ase e bi ye mode a e ya enye makoma ya na ana enye nipa moja ni bi na gina mamu me de me wu ma bi se enye moja na jeja omumu because nsem bi wo ho na omuka e ya na makoma e ye me ya na nye do ade ado fun be no we ye wodo na wodo na ukwa asu bible no mukomu a odo nye sakasaka odo nye jimi odo pesamin kuminya odo nye sa o wa boje kire chese wodo nye ma wo ye no efe iti se woni obi nam na wo ye wo sa ade wo ya odo no ese se wuturu mirika na wutwe wo ho na panyini bi obaba betena se aka bia na wa sha ase I started from day one ade a wode ayewo me pa cho wo menya mo no ekwan wode me fa asuo ni o ma misika kra nto aduane ni misika wo me ho no a se wo pie ba menu aduane na obaba abedi no so kra no se ma hwe yie ne ma mesi ne niam a me se kasa bi obeka akere me no mia na ma hwe me won kakran da besi sa amre enti se wo si wo dom me na wo ba ware me dia na me yeyere ma na dia enye me sere mo ne me hwe ne se me ka me boy no ontua wi a me sere no se me ye oba se me so me ware a eyeyi enti wo me wodie brefie be ye me wodie darling beside you can't touch me obano inside you can't touch me obano na what everybody yesu aya na ya me ya o ma sombo mo bisa mema be catch am say emani wo mo ho a omo emobo enye yie it is ya nsombo ama wo mo a na ye jeja ye ho sa wo mo de be ye ya ni she ensemo ene wo keka hia me court wo be bu kwase am se wo be bu kwase am a o se hia me court mu nkyere mo hia me court e na mu didi matam ya didi matam wusi bema bi efrefe no ben ne kaaye kire yemu wen kwaku kire yemu wuse wei oba na ye fast o
na damfo ne so nyame nhyira no adamfo bi anka wonya asem sɛ yenka ha yi na ho afirim kra wo be fra ne 1000 on fada me enem wo mama hu sɛ yes ye wadamfo nu da bia be ko bia obegina na damfo na bia wo be ko bia wo gina na chi because nka wo tun sa asem we ene ade bebre ma ye wo be fra na wonfa wo de asem nyina besie wonka mu no kura nkyira wo da but na damfo we ya kyerɛ sɛ oya damfo nu ya mpa sa asem to grace sesie ya lead agina mu ma no se wo ya adamfo a wo gina mu a o de sa ba ma ne ma no na wo gina mu se wo beku no so a o se gina na chi se wo nuwo nyame nhira na adamfo no wo fa sa no ne nante na namfo bi wa wunya asema ne atwe ya ho beka se ya meko asam to na ho adofo wo go gina nche eno ku ni de wo besi asa aka asem asem wo wo echire ka bi egumu a o be ye wade ya na adamfo yetumi gina ni nyinam ama no na afidikesie wei so ya fro na manase a kyerɛ mu yie a kyerɛ ye asa ka no kora kyerɛ ne sɛ mankoda ho na first one no aduro no de fa wo no obesa de aduro ya de afa no enti sɛ kwaku nim na wonim me se obi ni di atam kwa obi modua kwa eye ni bre wo okay ni bre wo tia no a onka wo ko tia no ya be mane edi yanim court kro na wo ko ye no ye be hia no na wo court a kire se oba anyem a yetumi fe duro de fa no e ma ne sei e ma ni be wu a ni wo gina ho wo ye wasa be dada no na dafo ma bi nyame wu mobo nyame be twetwea mo kama akoma ade na mo ye no nyame be twetwea mo kama akoma amen hanakia ya da say pastor enya ho evangelist enoma nyame nhyira so well reverend Samson Obianchi nyame nhyira papa ujai kwa fe ma eko conference na umada wasi next time bia no yes rese no maskani mo yidu ye ko shortu ntem na enye emo no de man yanka anso okay ti ya min shira papa ye da wasi ama na send word ma 87.9 Kumasi Alonso kwa ku Joseph obey na gini say girl ya damfi obetata de obetata but ma min kan chiro kwa ku se akodai na mo hwinti kura no a o asem bisa wadiri ya o se dama o ka se court wo no nyame adumo mo tete wo no a nyame amom nyansa di ti asem tie nkrofo hu do di bim do di fon se bi se impreduasa court mi mu o ka so mi ye jim 40 so wo o ka se social welfare fo mu nim nyansa se na we ye pie se na ye pa dance sa dance na pa pie se ababa wa da fetu ka se ba bi be ko bia obegira na chi sa wo ka kire ne se de nyinsen ba ko no fa so seye no sa na obeye na ma sa dro na mema ni bi ade ye wo mu kote ho fa sa ma enye izo kum koda mienu kwaku mienu bedi kamoja mienu mu alaso nyame ni bedi ko kan wan kamien sa wo tada ho na auto block nyame ni bedi innocent blood me ahona me say enkoda mienu nyame afofi anko alaso wan se ye wo nya ba ma me fra dada ebi obi dada o ba ko ho dada bi obi na oba ba ko no onu bedi ni nyonyonyo be deal with fi say wo do obi ba se me efenku wo ya obi ani ma do kamien samu antafo yi ni o dia juru fine na no ni tena yo ebi ma ni nyina no na oba be me ka se bi se no aka fe no amadi asem pa na metimi aka kire wo sebi na me ni wawura dem no wo hu nyina kire me wa bra nyame na me wo umma ni owo no papa wo ye ko se wo hye dem no mo bopu ama mi ro na sebi wa wo wo da jira wo bi so mi so be say fast come on and your man ke 12:13 wo ba no otiem na mi me sia wo da ko pe se party se yi ase se fine makama ya na bia 3 days time ene mo fie bra na maba na wa woro hu nyina e die pa ne sa enti so ba bi yesa na wo ba mo ye wadu so nyame bi tua woka kwaku ma ne papa wa ye bi basila afra oba no so timi ka je se ye hia no court a ye nya dance
sɛ sɛ wo de aduro ne fa ababa wa ɛma ni sɛ ne senti saa na wobɛyɛ wei ɛna nyame nso ma ne nyansa ne akodo sɛ wei deɛ wɔmma bio ɔmɛsi nneɛma bio na sɛ saa yɛre bɛyɛ no kɔbɛkyere ne na kɔdɛm ayɛ ne first wampena waku no kɔko yɛ wodini wɔyɛ wodini akasa na wɔbaa kora wo ne kɔko te sɛsi a be very careful masa sɛ obi ne kɔko na ti a yɛ sende signal sɛ hwɛ yie na obɛku nyame na agye girl yɛfiri ne nsɛm o biara wo deɛ nyame odi wei na kyene nyame sɛ ga bekoro na ne biwe yɛbɛsrɛ Ghana mmarima binom ɛma no wɔ mu a ne yɛdi kakra kakra o wɔmu ni hɔ a yɛbɛbrɛ na ayi ade asɔre fi no mienu no miɛsɛ ko woanyɛ mpae na wosɔre abɛbɔ na ade gyina so dwo nsɔ de wakɔdwo nsɔ ste wɔ se wɔna ɔbaa ti na ɔsɛ ɔkɔre ɛkwan ɛda wiem wɔwɔ ne kwan ne abotan so bɛma ne kwan ɛne ɔbaa ɛdeɛ bio ne yɛduo mbɔne sa kwaku hunu nyansa ntɛm menyi ni so ɔkɔ asɔre menyi ni sɛ kwaku kɔ asɔre na ka mɛsrɛ wo sɛ awie yɛ hunu nyansa yɛmpɔnsi fam wohuru namba na yɛde frɛ wo no saa frɛ ne bra ne yɛntena se na hwɛ yi a baabi a wopɛ sɛ yɛnkɔ no saa ne yɛbɛkɔ no bɛma biara wɔnya saa kɛ sɛ ɔhunu nyansa bia wɔbaa yɛ a wɛrɛ mesrɛ mu ɛno a yɛsɛm a aberante atwi ne ɛyɛ bɔkɔ ɛnkɔ baabi a wɔsa afa wo yere ɛdena hyɛ wo sa wɔkɔyɛ no ho ade wompɛ no bia wafae nyinsɛn no no wagye no wahwɛ na sɛ wotwe ne tae mmara wɔ Ghana o mmara wɔ Ghana na yɛwudie na wadi no ɛbia wo na wodi wo ne adamfo yi di nkɔmmɔ ɛna adamfo ka ɔno so ɔpɛ no asɛm kɔ sɛ ei hwɛ ne yɛ mesrɛ wo menam de wo maa no adwene sɛ na wafa nti kwaku yɛwɔ nyinasoɔ na sɛ wo so wo mma na wobɛmɛyɛ tuufo no gyimi na wobɛgyimi a wo so ase yɛdi watam woyɛ nneɛma yɛbɛdi watam sɛ wo gyimi a yɛbɛka wo sɛ woagyimi wodi nsamfo a kwaku yɛbɛka wo sɛ wodi nsamfo woyɛ deɛ yɛ akɔ anim manya yɛafrɛ wo sɛ absena si de asɛm aba kyerɛ mu na ka wo deɛ no ɔne deɛ no yɛnyi nni sɛ mana mɛ mo fɛ na mo di batam ɛna mo fa me court okay so nhyia me court kwaku we are ready for you asɛm yɛnya nyɛ mu yɛbɛdi akyi so ɔsi ayɛ no ada yɛnyɛ no enti yɛtumi yɛ no prɛkɔ yɛsi gyimi kɛsɛ deɛ gyimi menka no baako no waha no asɛ ɛndɛ makɔtu ai because ɛdi mɔsɔre a mɔsɛ mma pesika ɛnyɛ mo ane mama mɛyi pesika because wonni bi na ɔno hu sɛ wonni bio no wɔkorɔw sabi sɛ one city kra na ade be ma na o manage we hu ne so mfa wo nyi bi amakra ne de kra wo de ye we hu ne so mfa so one na nyem na ho me pa cho wo nye ready sɛ obewa wo kofa ba ye den because oba ni na kuma mu nyina sɛ odo onyem bi asikoyigu na onkoyingu sɛ ene jaide sɛ wonim sɛ wo ntime nhwɛ ba ntime wo de jaide because edie ni de wonim sɛ wo di no ede so results baba enti wo nye ready dia endi biem papa also nya wadre so obekyekyere be me na wore wadre so obesane magu na ade bedie ne de je wadre se na obehwe ba me aya me yasa baba wewe hunya nsantem free se ba ko mpre no meboa wonyim entafo ni nya no onfi wo hospital kwa wa nko bida enti ye do na okacho se bra na wudiri mika na odo be nko senior NMC mama 87.9 from the start no mpeno me wona say na me so person de netete ne hot bi so keke because e ba say no na ka wo se ohun nyansa me de bia na me ka say sometimes e ma ya adwumu endo e ma ya fall in love easily which enye say wo say yes ah
but won say asem kakra bi abeka che oba na to ni trim afa no afole ama because ade we ya wo mu no ne ni kwan kwa se be ma no man another chance say na ye te ye ho anti ase papa nyansa ben ye na how ye anti ase ben ya te ye ho ase me de be me so se ye wa me ye opreko entu be ba abra wo se court me nye sure say court be ma wo kwan kada na uju e na ka court do be e ya jelu dada fi se wo fe jo dia ya jelu ba amen kranta afo ewu papa keka wo nsem ye de oto keka no I'm saying that the witch be now because me munya sasem bia wo keka na me de me kan say we enye ababa we nya me kwa na aya waduma wanya adamfo a sebi okoye okote yem obeka kire wo enko hobiem adwuma bi na apese oya start pay adwuma bi ye wo baba ko dada ba ku we na oba no 4 months also nko hospital we wo kwa ahia na ebejo bobo ne me bia no na start ko hospital na hesa akra no you okay wo so you okay na page ma kakra bia na shop na kwase ampanyi we do nya na adwen so obeheba me nya sure say wa ye ready mpe so obewu bia enti wa kasa bo ho so na page ma papa bia na ma ne ma ya ninda me da me ka sa afi we eye ni da ho afa mama me ninda ho na we nya kwase bia kwahwe apa bia ma na mbese wa bra bo we nya me afafie na nka wu ya ka akọ okay nana yire ana wote ne kana haya kuma 87.9 FM Unia TV eso akuma mu nsem dwumadie ana ogusu aya wutie ne ye ko Richmond Herbal Center wasi in God we trust ye ne wo mo atwa enkomo no so cement nwanwaso a etimi etu hunamani nsa esiesie wedie ma ne ye fe eye akuafo herbal soap ena akuafo enku patro sene so ma me akuafo enku me se Richmond Herbal Center ena ye kofa bai na akuafo herbal soap no de eye nie de efene say eyam ewo ne ho anase hunamani nsa etise kakawe sa pimples mo any acne de ye wanim no wanim abompomponya saa no me patro uhia akuafo herbal soap so enu na ade be yo sam na dware na ade bia fefa so nkakra said ye babua ma hunam nani ada ho ma pimples na epaya na bia besi eche hu ananim no obeka se fufu a ato abuo ma na sa bam aye wesere uya wohua enye ye odo safo nanim a eye very rough me so ohia akuafo herbal soap now de treat sa haw ni amane no said ye be ya hunam ani ana wanim dua no ebeda so me patro ahokeka de odware an hokeka no ohia akuafo herbal soap said ya hokeka ne ti a wate afia to ni padua so odware atimi dwu hu saa no me patro de akọ hospital nyina enye adwuma ohia akuafo herbal soap ko pebito na fasase ni padua no na fa bi dware said ya beboa wo ama saa honam ya honam keka no atimi atrofi ni padua no so enu akire no de oyia na ense bia begu na bodwo se aye enso anini den oya wohua enye obi wa ne de no na aye akre anase efua bi na abetua na tiko da bia no de ade white bia yeso nyina na enyini adini timi nko me patro se mena beboa wo no eye akuafo herbal soap ene ne ointment no ene bedi saa wasem na efua ene akre betoto ho no ebedi akire ede ama wo ko pebi na tofisa saa sam na wei wuntimi enya no nko ba bia ye wo enya ma mu ho no ma se bia so mo anima ne to ase anase ne nentem ho no no eho ye prekese ne to no ensanse bia bebuo da bia na wo ya pai na ko na bibia betua ho akuafo herbal soap ena ebebo saa kwan ne so na ama smooth body na ama honam no etimi adaso na ye asam ne se ye to mienu ni bom ewo so nya akuafo herbal soap na odi ninku no saa pisuo said ye odi samuna ni dware a odi nku no so asasra ho de enti edi akuafo herbal soap ne ointment ne se na na akuafo omoma ye bibi de etim so ana ya sori okwa adwuma ba utim so aye boho na so dware akuafo herbal soap no na the ointment ni bi fa ne ho a adechi no fa ne kenten no fa ne seka atomu a wo hwenachi obenwa ne so wadu afuo nim na odu so adwuma wo ye no eda sonko eni ti ne kanfo
sa akuafo herbal soap ne ointment na sa akuafo nku no e dia ma me patcho herbal shop bia bebo awra bia no also pe akuafo herbal ointment dia sane so ne se ointment ne ti yakoko obi ensa darachi bia mo so fisa hotutu woni so ne ho ye ne ya enu bi na to ya tro ho akuafo nku enkom ye nyi fufuo bia ma fa hwempa dro koda no ananta fi so di agora obeji ointment bia kofi akowro woni padua na akuafo herbal soap na se ointment no ente saa me so ko na Richmond herbal center no omo obi o pass am ni che mo betimi afa 0249 0249 186 845 0249 186 845 0546 846 0546 846 abusuafo akuafo herbal ointment efe na akuafo nku no general body pains dia honam yaw ewo ne so dia na chi bramu osi ni trase saa wo se ewo opamade obeko ani musa obeko no na chi kasa ye ne ya na chi bramu eye ne ya me patcho ma wonsanka akuafo nku na wo dware wi a wo dibi asrasra so ade be chia no na saa haw na ewo chi bramu no na ni nyina atu ye wo ma me no mpanifo wo ho no ma ahotutu ankasa ewo ne nyini padua so ebi die ni kotodwe ebi die na poso ye wo ya obi wo ho a eninam ni padua nim ekọ kakra na aba kakra wo ho ani jonku okosa otimi se ni kotodwe no na age kawo afenu ogina fa akontimi nkuomu ni watu ni wakome patcho enku ebebo efe no ointment ni akuafo nku wuye nu akira wuye nku papa bia biem mesoko pebi nato saa eyawo aposo yawo sasabua hodro obi okra honho no onim de be yo beda be sori no na ne nsa baabi ne nan ho baabi na ahono wutimi se ho na ayekọ sa de mua bi ayewo na ayekọ na ahono no akuafo herbal soap na ebetumi aboawo akuafo herbal ointment na ebetumi aboawo sa honho na wo so no wunya akuafo herbal ointment de ka ho biemu eye de ni ti asoro bene etene so obu ani tifano etimi dwan kakra kika oho na aba obi die timi ba na ni pruso saa me patcho ma wonsanka akuafo nku wate sede bebu ani padua no ama saa eyawo abetina wuti so eya so bene no ni nyina no aba fam die tie ni se eyawo ya saa na de bi asasra so 10 seconds no watena baabi no adwo ahumi di bo se adwo fam be kasa nya okra na wuti yawo ya no me patcho saa akuafo nku no obi bia hia bi edo hia ne kase so eye nua no mo tena se che obo ye banka otena se misisi so a obekọ akoda no na ni sisi ni etu ni se njinjinjin mansa ka akuafo nku sa wo ye carpenter ni okọ mu na ye adwuma o ye driver o tena se mu ko long journey sa no da bia wo tika mu uhuna mania me patcho akuafo nku na ebeboawo die ni sisi ya ni ya sisi ya de chenchenche to so no eye akuafo nku ne bi tu ase fi se mema ni dia dance se usisi ya o ya abusuye dra na joint mi modwuma no fi se sisi center boat na e support no eye o ya na be dan de dra ni mu a watimi ahimo pa na make am for akuafo nku dia ma o se ma wonsanka bi ne dra ni na de soap no e dware sasra hu ya na de ointment no ayeso no wada na we dra ni mu a wa beti waso de ekoso abusuafo ma wonsanka Richmond herbal center a wode akuafo herbal soap eni akuafo nku na ba no ma wonsanka bi na edi dwuma sonko ewe nipadua ni papa de ka ho bie no no enso ye se obi ho no ma obi ni nsa na yase ye ne ya ebasa ye nuanom mofra titru no na ohuna mane me patcho udi akuafo ebaso pili budwawi a na dia sasa wayase sa eyawo ni nyina ebetu afuronom amaw ena se fibroid cratel so a udi sasa ho a area skin mu a eye adwuma no se skin no pulse wo mo ntokro wom entu de samuna ni sasa so sa na ebowam na eye adwuma wanwaso samuna we mi bi atwam ni afa no miracle soap na enne no enko baby ya modify no so de be ya obehunu se samuna no ekona nimu die mu enubna ne habama no ya de ahyemu ma ama bibi bia fa honam skin diseases anase skin rashes ho anase general body pains bia to so no unya akuafo eba soap ni bi ene no ointment na haw ni amane ewo ni padua no ho no abusu be yefu hunam ani no ebeda so tron kama amwo wusa ampa wo de akuafo enku ena abo
adwuma saa no de opa bie no amen satakrade ne sabeka bi Jeff Herba mankasi Samuel Koke o Blessed Herba ubenya bi Sambora ke o Kinso kakra na naboachi any herba shops aka wo emonti su nyina wo kwa se mepe akuafo herba soap any akuafo nku my describe am say akuafo nku no mitimi yakoko any actual wo Richmond Herba Center samuna ne so ese box mu na blue kakra wo ho white kakra na gold kakra no so actual wo Richmond Herba Center akuafo samuna ntimi pa cho sene so no ankoto bibi fufuo bi ya number no de twato e 0249 186 845 0249 186 845 0546 840 846 0546 840 Eya Richmond Herba Center Akuafo ku na Akuafo Herba Soap na moten ka madam me dase nyame insha so wodi yen ko Richmond Herba Center tamana no enwa na obi ade siesie wedi no ntia na ma wonso wonsa aka wo de na yenkwaje besia ewo quick credit investment yemfa mi adwuma yemfa ntra ya adwuma mu aba adwuma yefo bosom adwuma yefo bosom ni enyanhwe ba bia duro no emergency bia ba na upesika ede asote hawa enwa na quick credit investment sika bia wo hia bia no wonom behwe Ghana card na ho na won mama bi wedie he collateral sembia enimu ntwa susu mi account enwa eno Ghana card channel shon wo munwade nyina Bank of Ghana na mutumi krata 030220 0390 030220 0390 ya kai se won mo bosia ewo internet no ehom afa wadasani bia da biara da ya ahwe hunu se Covi organic tiger nut powder atadwe powder ya wonum de abadwa so no bepa bie pa se aduane na wudi enkwan ni kokwa aduane na de bia ka ho nya sa so ensure de na wudi bia fra ebebo ma vitamins ni minerals ahodo ni nyina no wanya bi ewo woni padua no emom 0200777277 0200777277 home sweet cereal lagoon mix ayatom brown that's an ibia wo here be the papa mo soya beans na wheat na wo modi aye wo di sija so asisia na bene kama kwada ne mpanimfo wo bia di kamfo the papa na obi a cholesterol wo di padua mu no ya tadi binam se eti cholesterol so kura ma ni padua no de ne hom 0546921728 0546921728 87.9 Kumasi 3P garlic mixture eboa immune system no manage na ne nan shom esanso eti pressure yade so sugar level ni nyina eti so stroke ni obi awo asthma wadro 3P garlic mixture pure natural ena dia ba edwa so shane so garlic nko akroje ena wo modi aye yamfa nkaja ensuo bi anim garlic ne nko ena wo machim vitamins ene minerals ahodo no ena wo mo ba bia yeto bibidro eni nronom ya ahwe na pebi eto ewo glass to mu a ehwe ho a epaye garlic ahyensode eda ho 0201000021 0201000021 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center enuti aba no wallpapers nkwade a wusa ho akotwa eja wadwe enema bebre so na wo mo eton wakra ede afri confirm so na bedu wo man Ghana bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals na fey waterproof chemicals ni na ebi wo ho stickers ahodo bi a opebia no benya bi san krokro anasa wutu no etufom fo ni kiremom ewo Kumasi Edu Mrs Anoche Plaza Prudential Bank no enchen wa 0268419596 0268419596 Dr. Dawood ewo mro sehwe duro no enie Dawood 360 capsules etusisi yade ne sasabro ase ointment no so yade strasa joint to joint ema ya ni nyina etu ase de mayen wo ka bomu a eya nyina bedwane se ehum afa Dawood herbal mixture malaria ene de ontimi ni die ya na wa ma wonsa akabi apenfo ne abaten amankwadanifo enkwada munyenye mfisha edu emiensan ya no matwe mo ho ade afre ho 0244886437 0244886437
37 nana ye bi se braguna sa man na baje bambo da sari bia uhia bambo he ewia se no na so wani edin se den abrabon wa wi ata so se den se woni bambo a enko yie kura no ntia kona na ye bi nchen na hoho mu bambo no won fama wa dwedie mu abrabon bibia wo ye wa abrabon bia no eye nana ye bi nchen na abekọ no akwaje bambo hya ne shom wo fra chiri na eba eye free accommodation wo beda ya che se wontua hwe na na ye ba bi kama siesie kama sebra na abaje bambo 0243 134535 0243134535 ye da ye ho abasisia it be very free na mbebo me maame amane it oboni papa bi 87 oboni papa bi ana ni papa no so kwa wo so wode obodi bi ati ko mboni maame ni bodi ni chere na na ana sani papa ko fi ko ma no fi seyeja ha ana msumi seyeja ho no de sim ko school oba ma enyi no na meti akra it me bo papa ni di na maame hu e fe na kwasi ade enti boy ni ba ni na ofra na mka chere se crash me na madi kama wari 2016 2014 na wari 20 na 2016 ti mo pa da wari e to so ba wari ni a chance obo hu me maame obo hu na na se na ni ju tu me dia me ni ha bi adi me na tinaye ana wasi no eti 28 December ana na papa e ba se ni ja ho ba ho no mbesile ma wari ka che me mama papa na ka che me ma se wo pese obesema ware ma ne ba no e ware na ma me ka che ne so wa ka ne sa wate na mo nyini ana ne ba ne nsu nyini eti so ba ware me dia na se mi na me to won o di betu me so na ware na ti na me bi sa me na me se ya na ware no efi won mo no me kwa ne ho mi ko si ni yema ohu me na mi ko mi sika mi di dwa me kwa na mi go fi gas station wa mi di dwa me mi sika mi di dwa me ko yeduane e de mano bu also just ensemble bi mi discuss command mi si nyama me koda ho me ba no efi ade wan ko sko ko di weekend so hono ana me le de sa ho so no so be se ni ja hono me ko na me ba o se agwa minister no no 50 cedis me o sko 20 cedis na nda ya no fe na maba me se kakra enti wo mo na eti obedi be 2 to 3 months na February mo ana aka chile me se wi eti mi su mi no eti yen pa baba akọ yen fa ntu entem na wade ya adna se ne fimu fia wa ya me ho adi ana me su yo mate eti ni se ne kwa na mma ana wa wo di pressure si mi so na wo fa ba akọ ye duro wo ni to ko le fiase ana ade me ko ho no wo ko na wo fa no emma ye de ade ko na me pese na kwa akwaje eti wo di pressure si mi so se ne magie adi wo wata no di best pressure si mi so se me magie adi wo ana mkokoji aduo nti mkokoji aduo na me ye na yin se ni beto mu third man beto mu ba ho ni beto wani ba ka chilao e ma akola ka so yo wate me bo me ma me amane na me ma me fraud tu wani ana so yo wate enu am na me ma me achiri ba wuye tu na me achiri ba wuye na me nkoho ni mu biem ye ni wie sister me jare me wo che se mi wuya mi si akwa so na sister fita me fani so na muskan ko hospital wo fi me ma mi ti mi fura no wo fi no eta da ko dem fam su ko ku dem so we si ka mi ko hospital ma muskan ko insurance na so mi muskan ko insurance so me kwa because 20 cities kura be hwe me na me kan abran so eni ebra sunsa wa utie ye no so be fernando adwenkyere wo dia ba 03224 98035 03224 98035 024311 4497 0243114497 me do fu di be aka se free Example graphic Abu Haun asu kan wati kan sumira mu bakoda na ya kami kan ja dai na na banana obiar sada musa ko ko ta ko ngi ni ga misiano sa viga be le besre ya dia ko sino kai kura kai ko be ma wa ko ba mu di ko fado ma e na na kan du ni ya e di ga be wo ya de ka ko obi ni we dey go na afano then ka so mi re tini aprogram yen ka so e program so e be program tini ma pampa so ada ne ma tini be so so ya data we no ba do la ko so we dey see we dey data we no ba makra Eda say hello di na bia ka sa friend na go re ko ka ta se na na okay ya jo so
Jadi kalau mana sampai ini, dan saja ni saya terbang. Saya boleh bang semua kata dia sebenarnya. Kau nak itu yang kami petik. Ini saya lagi yang mana kita semua. Ini kalau sama komunis ini nama sama mana. Emang dia itu saya nak bang sana. Itu saya bang dari orang sana. Yang mana actually saya dah siap dari dia kan. Bye. And I say hello. Udi nabi akan sendiri. Hello, ma. Shagi entio. Why party? I said, what is it? I mean, that was me and she one show. That's why I don't want to block out. Not want to say what. I look at all the Maria regular, you never say a little people. I'm not sure what I'm not sure the thing you want to say. In case that's not part of the time. I don't know. It's a million something. But not a one. I thought, yeah, it's not good to go down. Hello. Hello, You are Udi nabi akan sendiri. that's why they do very bad in the night. They do and Nadia, they got to grab you. I'm a toy video, local video. You are doing I'm about to declare, like biscuit, pop. I said, them up. Well, let me tell you, I'm casting the silly pam. Ako paparama, papalo, mami. Ako dia wadiama, or say, they are little balm. Na wasu ya ba ne ko program ya ko program ya ba ne sai ko ba ne ko ne ya the common sense criminal assembly ayo ne akwa pa ya ni jira ya ne kan sai bi so bi ya ne mo a o mi tia sama se no ya ne be ya ne ka fi ama mi ki ya bi so bi an ka ni no ke ne police case asemi ya ju asemi ya physical. Karen to the national assembly about that every good fan man say dia yes so the physical about the tree of both of you eh kwa siampe ni papa ni aba ni nyansa itu na so le kan no we jita kwa sia. Hello. Ni aba ma he They just me dafo. Kumasi e kwa kwa ni machine ya phantom of the fiat no tanko Yaba, a year mammy more no big flaba so any media medium or so you papa and I'm falcon so I'm chaco fiatimania chapel walking with your so papa. Me up, I'm taking me up on the cacra. See me say a man, you know how you're cool me. You must talk up a client said them and I'm a friend who mommy be seen in Yama and your mommy made your money and your someone may die and I'm a cotter you taxi and me up and I do more. I'm an insane. When you go near Trambosu, when you want to go first with your phone, and you are near your similar. I can walk in the water. Then we will be able to go. Mammy, you have a better power now. And now I will tell that this was an hour to say. So it is in the when you say no, no one going to be a Kawan, they say, I'm going to hear me for another day. So no one did any articulate yet, no one. So it is in your money. Because our day, you don't get there. Remember, them our family, they said them are meeting up wow. What's any confusion? And that's when they come out of the community. When we job about the transit of them at the job out, and then I'm going to so no attack with that, what are you not out there? What are you doing? About the transit at the end. I am not more to do. What is an idea? Without me, Yaba. So, Madam, say hello. Hello. How could you have a free? You don't know. What are you? You need to buy the then I got some very thing. When you see, I'm not there doing back. One time I think I want to have the photo. If you get them, I really see that I didn't to be related. There's other way, and I'm supposed to know that kind of. If you are not there for the year, you know the sex and ban or another thing, you will not for there again. And without looking at the other.
baby say the whole bar or if you say in Chiro, I have more than why about when I watching the car down Borota, I've been down with that young Tiarica in the Massimo. How did you? Hello. Okay. Dear, I am not the I so to move Roma. You do the show names and Ibra Papa. Hello. Hello. Even be a cafe. Akoma FM. You do know if you see to tell my green, you could do not to answer. Do you also bad my big tree. When you put me so many large data, you should be able to go to National. What Jita? Yada wonso wase hana be ma kwai ma kuma mun sam duma dia ne ya de be so mo ne ya de nyina esie midin e de ama Serwaa Sarpong producer say yemfa we intro. Hello ama Serwaa Serwaa papa bi fast pa 87.9 Ntikani ya ba ni wa ka de obe ni ni Mereka masuk papa parliamentary process why. Nah, menkomen something 10. Jadi ni anak makato cuma menka dia mesti. Nah, maybe kan kok ni ya apa ni? Ame Serwaa mesti remo. So kami kuih ni itu tu ayam pia mahu tu kan itu. Ada tu yang minta ada mana ni ni tak kuih. Amo ni saya nak kita mahu tu kan itu. Semua kata ni nak kita mesti lah because ni serious. Orang nak buat ni, orang nak kita dia panas semua mahu. Program ni orang nak semua, orang bahasa kemarin ni program dada. Jadi ada sini mahu hawa semua. Mesti pasal setiap demokrat dekat sempat. Ni orang memang nyala orang kot. So dia tu kata, orang tu mana yang di sini. Itu kau tu dia semua jadi yang kan cerita pak. Itu orang nak orang dia dunia. Ni dia ada cakap. Ọmọ ya ẹsẹm ya sẹ mapọ nsẹm papa mo kama wọ mo ọmọ bi abọ ebi obi sọ ọnẹnẹ mo pa yẹ ẹnu ahọsọ obenya na ẹhọ sẹ ẹnu ọtí ẹsẹ ẹnyẹ wọn wa ní ẹsẹ wa nẹnẹ mo sọ na ọba nna mi kọ ni so ẹyẹ ma sẹ bẹbia ẹnu ọnẹnẹ kakira mo sẹ ọba tó ń lọ bẹẹ mo o adé ti ẹka mo ntẹ nyami abọ ma aṣíbi ẹwẹ aṣí ewu so sẹ ẹsẹ nyami na bọ wọn so ọbọ nsọm na bọ wọn ama aṣíbi ẹwẹ aṣí ewu so a. Ebi yẹn nan kún wa adé wúlò wọ́ntì àná wọ́n fi yẹn máa 20 cedis yẹn yìí ní tí wọ́n ká kó bíi máa tó na sẹ́bi tí wọ́n yẹ wáyé kúrò ní kúrò ọ̀sẹ̀ àpẹpẹ ní ìjà yẹ etí bí wọ́n yẹ ọ̀sẹ̀ ọ̀bá wa ló nà ẹ̀ wá wa ní yà máa lọ mọ̀ sẹ́bi ní màá mi nọ wọ́n fẹ́ máa mi tẹ̀sí ní àgbẹ̀ ayé mi tuntun yìí ní sáyé ẹ̀ máa mi tuntun yìí ṣe mi jù náà wọ́n máa bẹ̀ tó wọ́n mu ẹ̀ máa lè program ọ̀bẹ̀ ká wá sẹ́mi pé èmi ní yàn sẹ́ni yà jìnnà káwọn bẹ̀ ká ń tẹ̀lé mi etí sáà ń kọ́sí àgbẹ̀ mọ́tò wọn lè fi jẹ́ mi ní yàbá wọ́n kò dáwọ́ máa sáré ìwé kẹ́yìn àṣẹ́fẹ́ kó àmọ́ wà ìdíkẹ́ wà òde bọ́ bẹ́ẹ̀ pàà náà tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ó sì rí pé àdéhùn àmọ́ àwọn òun wà ní ẹ̀yà ọ̀dẹ́ yà ó bí sọ̀nfún níbi àbá ni wà kẹ́mẹ́ ọ̀ pàpàpàpà báwa ẹ̀yà abẹ́yẹ nìyẹn tó ní àmà ló ní àmà lẹ́ǹkà ètò mo yẹ náà mo mú wà nọ wà nà mí sí àbùkọ. Yẹ́dá ṣe mídìndé ama Serwaa Sarpong mẹtìnà mọ ẹ̀dì máa má kóòsì bẹ̀bí owó bíi ayé nyinaa ẹ̀sìrì nyàmpa ẹ̀dì tá wọ̀ akyi abẹ́jáfọ́ nyinaa wọ́n ti wọ́n ẹ̀nka nana ẹ̀kúyà kókó àfẹ́ nana yẹrẹ evangelist Samuel Mensa and a Pastor Julius Anaba, Uti on Minanka, Ishmael Haywood, and I'm showing in African in a boom. Come on, Emma O'Shea, Facebook, Saturday, Akoma Sports, Ghana for San Siena Santamai Ajatun, one more added twice. So, you know, say Emma more anything, Sheradi at Mochna, Akoma Nsem for a sign at the Abattoir show. Akoma e dansi na yetu jasina